o a bona gore o na le bana ba e leng gore ga ba lekane le ba bangwe ka palo. Magageshu bana baka a re yeng sekolong, a re yeng sekolong. O seke wa fela pelo go tlogela sekolo gore o ye go bereka. Khotlela go tsena sekolo o tletle o bereka, mola o tsene sekolo o feditše. Ngwana ka go nwa banna ko plekeng tša boithabišo ga se maemo. Gore wena o kgona go bina ge o tsene plekeng go tsene monateng, banna ba ka moka ga bona ba kwa ka wena, ngwana ka ga se maemo. Go tsebega plekeng ya boithabišo mo o reng ge o tsena ba go bitša ka maina ka mene, ngwana ka ga se maemo taba yewe. Le phela boima, le nwa banna ge monateng ba thoma ba tswalla, o thoma go nyaka plane tša go tšhaba. A re tšweng mo maphelong a e leng gore a tlo fetša a re dira gore re tle re felletše re sa kwane gabotse le magaga borena, re sa kwane gabotse le batswadi ba rena, ka baka la gore ka kapa motho wa go palela ke bophelo. Bana motho a paletšeng ke bophelo o ne ditshele, motho o ka se mo kgone. Motho o la ga a tšwafe go no tsoša ditshele go no re be re dula mabenkeleng ka moka re kgopela di-2 ka moka, batho ba re rekela bo December. Jwale o mongwe o phumeletše ke lephodisa, jwale lephodisa le tle le dule shopong gape le kgopele di-2 ga go kgonege. Bana ba ka a re yeng sekolong, ga o direle bo morutišigadi le barutiši le hloga sekolo favor, ga o direle batswadi ba gago favor, empa go ya sekolong o te kagela bokamoso bo e leng gore wena o tlo phela bophelo bo o bo ratago, o tlo fa bana ba gago bophelo bo wena o bo ratago. Ke a tekwa man, ke re ge o ile sekolong o tlo kgona go phela bophelo bo wena o bunyakang, o tlo kgona go fa bana ba gago bophelo bo ba bunyakang. Ka malapeng a mantši ka kapa ga gone ntwe ba e bitšang gore ke breakfast, a re itsebe ntwe wen, re tsoga ka melatša, mara ga se bophelo bo re bunyaka. Re nyaka go tšea marotho re tlotše, re tšee dilo re tšhatšhatšhatše mola monna ko re nwe ditee ka maso, ke breakfast ntweng. Pšhatlele le mainyana a mabedi, ke breakfast ntweng. Jwale ga se malapa ka moka a anago le dilo tšeo ka kapa, ga se malapa ka moka ga ona a e leng gore kore wa tseba batho kore motho o tla tšea ding a tšhela a fetša tšhela maswi a hlakantšha bana ba jage ba ya sekolong. Mara ke na le bonnete ba gore bophelo ba breakfast bunyaka ke malapa ka moka. Na jwale wena o gotse o sa je breakfast, jwale o nyaka gore le ka ga gago breakfast ba se ka batle ba ija. Ke a tekwa ka kapa, ke re tswalla mahlo o be le senepe sa bophelo bo o nyakang go bophela. Lebella ka moga geno gore ke eng ntwe o ka tleng wa thuša batswadi ba gago ka yona ye e leng gore bona ga ba kgona go fitla go yona. Ngwana o mongwe le o mongwe o swanetše a fete papage ka matla. Papa go ka se tsamaye ka Cressida yela ya kgale-kgale, wena wa tlo wa tsamaya ka 1400. A wa batho ba modimo, a ke re gore lena le go leng jwalo a le mo nneteng mara ke no ra gore nagana papa go sepela ka Cressida, wena ge o ya go nyaka mmotoro reka 1400. A wa batho ba modimo, a wa jwale ngwana ka go a tla sepele ka nye a tla apana ditonki, ngwana ka go a tla die jwa bolela naka ka parele go lokile ba mpontša ka menwana ka fale gore ka kapa dilo di dutše stofong, dilo di nametše mmoto gomme ge di nametše mmoto ka lebaka lewe e re ke leke go dira ka tsela ye ge ke bua ke moka re ya namela makoti
nke o re fie DSM Phileng Clinic njenganje sihlanu kwakho sinensiza ezithogomela zamaphilo njengabomma abazithweleko abomma baqeda ukubeletha ukuhlelela umndeni ukuthogomela abantwana isona amagula adlulelana ngokomseme ukuhlola intumbandonga kunye necounseling ukugula kweswigiri kunye namanye ukuhlola kuthoma nge350 ufumane nemchoka sinzinze eMphileng Eastern Number City 702B endleleni yeMphileng R568 ngomvulo kufikela ngolosihlanu sivula ngesimbi yobunane kufikela isimbini yesihlanu ntambama ngomgcibelo sivula lokha imizuzu ne-30 ngemva kokubetha isimbi yobunane kufikela ngesimbi yesibili ungavakatshela ikhasi lethu leFacebook ku-DSM Phileng Clinic ungasithinda nangomrhala ku-079 463 6227 nofana ku-061 809 7479 ungathumela ne-WhatsApp DSM Phileng Clinic, your health our concern. Batho ba aparetswe ke mathata le malwetse gomme ga ba tsebe mo baka ya go gona bjale Dr. Rufus Maphaka o gona go go thusha o alafa selesho mathata a lehlapo a pelegi sebabo magoma go swa mmele madi a magolo cancer le swiswi le a mangwe a mantši gape o ruta batho ditaola Dr. Rufus Maphaka o šoma ka mehla yena o hwetšagala kwa Dlaola Leflaka gausu le Tavern nomoro ya mogala ke 0762653125 Dr. Rufus Maphaka ke thušo ya gago. Good Shepherd Model School ke sekolo sa go ikema mo Toys. mela setofo ka go rialo motheletšo motse community radio molotšana wo wa Kalamazoo o re gorosha ballim ba rena o re gorosha gona ka fale go Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le kgauswi go tšwa gona ka fale lefaseng la ga Matlala a Ramošeba kgauswi le letamokakapa gomme babogedi ko gae le ka re hlola gona mola letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi re tla be re live gona fawe e šita le gona ka fale YouTube ya Dr. Moremi tsena gona ka fawe gomme o gone go re bogela o bone ditiragalo ka moka ga tšona tšeo di diragalago ka mo gare ga studio sa Motse Community Radio gona fa le gona 96.3 FM ba bangwe ba re swere ka 96.3 FM mola ba bangwe ba re swere ka www.msrs.co.za ka moka ga lena re a le leboga ka baka la gore mahlo ao a lena le ditsebe tša lena a di a re godiša ka metla nna ke morwa motšhama ubane ke ka kapa ya radio ka go rialo ke anamela magagešo ke ya gona ka fale ka go profo ka fale ke moamogele ke mo fe sebaka gore a kgone go tamiša motheletše gore le kgauswi mo a ka nobe a re theleditše a le gona Professor a ke thome ka go tamiša malome ka kapa ke dumediša magoši a gaborena bokgošigadi
ke bua ke dumediša baruti ba porofeta, ke a boa ke dumediša baetapele ka go fapana ga bona ka go latelagana go ya ka kgati, ke bue ke tamiše mangaka borena ka moka setšo mmogo le mangaka sekgowa ka mešomong ka moka ke a letama setšhaba sa gešo batheeletši ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago madumešia wa go tšwa go phahla, a ke dumediše bašomi ba re šomago le bona ka mehla le ka matšatši bo abuti Kenny, abuti Lucky, abuti Malefo, ke boe ke dumediše le Kakapa Radio malome ya rena ka mo banna moapei wa pitše kgolo, ga ke boe ke tamiše le balli ba rena ba tlile go bošegong ba lekgono ba ileng ge ba bona gore ke theresho dilo ga di sepele gabotse magagešo re a letama ebile re a leamogela, re thaba kudu ge batho ba ne le mathata ba etla ba bolela go thuša gore motho a se ka kry-a e le gore o ba le mathata a dutse ka gae and then o fetša nagana tše dingwe tše dimpe, go tla ga lena mo ke kgato ye nngwe kgolo yeo e lego gore ba bangwe ba tlo re ge ba ekwa re le kry-a thušo ba nape ba thome go bolela dipolelo tše dingwe. Jwale a ke le lebogeng ga go le kudu maitshwenyo a le ileng la ba lona la bona gore theresho godimo ga selelo se re neng le sona re swanetše go nyaka thušo jwale ka balapa, ke go leboga kudu malome Kakapa a ke di bušetše go wena. Ke a go leboga Professor Moremi, ke a go leboga Hletlo tša baroka ge e le ga jwale gona motheletši wa Motse Community Radio a ke a gona ka fale a go balli ba rena ke no ba fa motsotso o mote gore a ba dumediše motheletši kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona e no ba madume fela bana ba kgoši ga gone polelo fela polelo re tlo e bona ka moraga madume a lena hle. Ke a leboga abuti thobela bagaši le ba theletši ba Motse ba MCRS le tamiša ke na tlhokaina re a leboga warra kgaitšedi aka thobela ke le dumediša ka moka ka mogare go lapa lekwe, ke thome ka wena ntate Kakapa ke latele ka wena ntate Moremi nna ke nna tlhokaina tanke Re a leboga ka nnete a re leboga e le ruri hle re a leboga gomme Professor ga ke tsebe ngwanešo gore pele re ka ya ka kua go bona ra kwa ba re fegollela se borala go na le se o ka ratago go se fetiša pele tšentši re tlo di kwa go tšwa go bona ke be ke duma gore ba nape kore ba re hlalosetše ba seke ba šia selo ba gešo ba tloga ba bolela matshwenyego a ba gahlanago le ona re kgone go tseba gore re ba thuša bjang ba theeletše magaeng ka mola dikgokaganyong tša leago kgopelo ya rena e kgološi yona ba gešo thušang ka melaetša go eletša lapa, thušang ka melaetša go thuša bosesi, a re thušaneng lenanego le ntle le lena ba gešo le a tseba gore ga re selo malome Kakapa e ya le yona o sepela le sesi re kwe ditaba ka nnete re a leboga kgaitšedi yaka re a leboga Professor, re a leboga abuti ka fao, re a leboga bo merithi ya di-camera ka fale bo abuti Kenny bo abuti Lucky re a leboga hle nke ke fe kgaitšedi yaka sebaka ka fale nke a re fegolele se borala ka gore ge e le mampi a re lapile melala kgaitšedi thobela pa nna ke le hlokaina ke na le mengwaga e 28 ke dula ka lapeng la kuku le tate mogolo ke godišitše ke kuku le tate mogolo e fela go njwa le tate mogolo o robetše ka ngwaga wa 2021 go ile gwa ba le mahu a mararo ka gae go thomile gwa hlokofala tate mogolo o rile mola a hlokofetše ka lehu la gage mokgekolo ke ga gana go dula leteraseng re sa lebeletše a gana go dula leteraseng ka lehu ge mohu swantše a tšwe mokgekolo a gana go tsamaya le kubo go ya ka mabitleng le legoga re fihlile ka mabitleng re swere kubo re swere legoga re swere sekgopha sa kgomo re rile ge re swantše re nokele dilo tšeo ka mogare ga molete mokgekolo a gana a latola a re a gona se se tle go tsena ka mogare ga molete go ile gwa ba ntwa e kgolo ka gare ga dirapa ka baka la gore kubo yona ne ba setše ba iapešitše e fela mokgopa ga senko o kgona go tsena le legoga le tsene e fela ba le fošeditše senke ba lala ka fatshe ya ba ke go tswalelwa re sa lebeletše re sa re khutšitše morago ga kgweditše ne ke ge go tlo ba le lehu la ngwana owe ka mogae kwa mmangwane
ngwana o bane kgwedi tše 6. Ngwana owe ka baka la gore re be re sena thego kuku a re yena ga di tsene ebile yena re skebe ra mmotša silo. Ke ile ka founela ke se gona mo gae ke le toropong ke butšwa gore mmangwane le ngwana ba lwana. Ke tlogile toropong e le ka labone ka re ga ke fihla ka mo gae ka re ga ke letšeng ke wena le ngwana ke lešeng ka sepetlela mmangwana latola re na se mo ke yang. Go itse go isa ka la bohlano ngwana a wa sa ngwana e le gore moya o tšwile nameng. Wa ba taba tša gore ka re le ngwane mo society-ing a gona mo society re tlo ria jwang. Ra bona plan gore ngwana a re mo phuthele re mishe ka dirapeng ka lona tšatši leo a hlokofetšeng ka lona. Go ile ka ba motholo reng ke tephanaga ke palla ko go dula ka gae ke kwa bohloko ba dilo tše di diragalang ka ga lapeng la gaešo. Ke ge ke sa dutše mo ke dutšeng gona ke dutše toropong ke ge ke boa ke buša ke lehula mmangwane. Ke feditše beke ka moka ke ntše ke tseba gore mmangwane hlokofetše fela ke palla ko go tla ka gae. Ke tlile ka tšatši la mafelelo ka la bohlano ke tla polokong jwale ka mang le mang ke tla lehung la mmangwane. Ke rile ge ke fihla ka la bohlano ke tsene ka bona mmangwane ka madutšeng gona o go swantše gore re robale mokgekolo a thoma. O itše ga thoma ke ga bula lepokisi la mmangwane ka mo gare ga sekotlelo sa o ba hlakantšhitše ge re tsena rena ka baka la gore re be re kgamega ka mo ngakong ke be ke na le ngwana o monyane and then ngwana o wa kgamega a hlatša. Bjano nna ke a tipotšiša gore ke eng ntwe e re kgamang ka mo ngakong. Ka mo ngakong go be go sena batho e ne ba nna le motswalake gomme le mamogolo le mme wa ka next door. Ke batho ba ne ba le ka mo ngakong ka tšatši la lehu la mmangwane. Ga ke ya ka mola ke hweditše ba butše monyako batho ba itšwa ba tšhaba ba re aowa mothuši wa re gama o ba noketše petroli a hlakantšhitše le parafini a hlakantšhitše le bo spiriti le santa le letswai o butše lekase a tšhela ka mogare ga lekase. Ka re ge ke founela malome ka baka la gore malome ba sona o ba le mmerekong ka re malome gape re bona bothata šibu bona. Malome a makala le yana gore ke ntho e re tla e berekang jwang ka se sebaka. Ba ne ba le gona ba bagolo ba rela nna gore nna ke founele maphodisa ke re nna ke a tšhaba nka se kgone go founela maphodisa le nna ke tsore bophelo ba ka bo mo kotsing goba bo mo kae. Ga go le so a re ditlogoleng ka re ke ngwana gage o tseba se yena a se dirago. Ka nnete re go phethile serile setopo ga se itšwa le ka se ge le itšwa mo monyako la wela fase. Bagala jo ba ne ba le swere ba phonyogele ke lekase. Re tšo mmoloka mmangwane re buile re tlile ka gae e fela ka mola gae nna a ke bone bophelo bo bokabone ka gore nna ge ke itšwa ke ya ka ntle ke ilo nyakišiša ka tša bophelo baka ke hwetša gore ba mpotša gore mokgekolo yo ke dulang le yena ka mo gae yena o ke mmitšang gore ke kuku ke yena a ntswaletšeng ka moka tše ke na leng tšona a mphileng le swiswi le bao ba ka mo gae ka moka ba robetšego a ba robala ka khutšo. Bjanong ne ke sa kgopela go lena ba hlomphege ka moka le ba theletše ka moka le doctor ya rena ntate Moremi ke kgopela thušo ke kgopela maele gore a go le jwalo ke swanetše gore go ke dire jwang ka re ka lapeng nna go mmaka ke nna o motewa ke no ba ke le tewa and then ke na le malome a ke na buti ga ke na sesi ke hlokometše lapa lona leo la tate mogolo. Ke a leboga. Ya o kwa go ka yena a gona o sa phela o sa phela o kwa go o na le bana ba kae o bane bana ba 7 go robetše ba bararo go šetše ba 4. ga ke kwe o bolela ka borangwane ya mmago borakgadi ya mmago gore ge ko kwago a be a gana go dula lenteraseng a tlhokofaletše ke mokgalabe ge a be a gana gore go phethwe setšo sa tate ka mabitle mohlomong go ala bo magogwa le bo dikobo jwalo ba be ba le kae ba ile ba reng ebe ba le gona ba lekile go mmolediša e fela o ile ba le kgang
go thoma ka tšatši le ba fihlileng ka lona ba fihlile la bohlano kare ne ba bereka ba fihlile ka gae ka la bohlano ba kry-ile a sa dula lentraseng o feditše beke ka moka a sa dule lentraseng a dula ka dining room ge ba tlile ba tlo molliša ba mo kry-a dutše sofeng gwa be gwa fihla family ya botate mogolo ba bagolo ba re gomme o swantse o dula ka lentraseng e re ka kamoreng a bea gamara o feleleditše a dutše gona ka kwa kamoreng a tikheletše a dutše a nana noši ka re ge ke re ke aya ke ilo mohlola o ba a ne a malome le yana o tla lehlalošetše gore e be ba dirang ka kua ka moreng yena le koko ka nako nna ke beng ke kokota ke nyaka go tseba gore go diragala eng ka kamoreng e feng ka mo go beng go ne le setopo sa ka mo go bona leng setopo sa tate mogolo o nyaka go mpotsa re setopo sa tate mogolo wa go sebe se se sa letelwa ke motho ka moka ka moreng se be se letetše ke koko a nnoši o ba dutše a nnoši go sena motho a nyakang go dula nae mo family kgaitšedi ya ka o nagana ka kgopolo ya gago o nagana gore ke eng ntwe e beng e dira gore koko a palele ke go dira dilo tše e leng gore bakgekolo le bomme ba bangwe ba di dira ka moka ge ba tlhokofaletšwe ke banna o nagana gore koko o be a hloma jwang go ya ka wena nna ka kgopolo ya ka ke no re go na le se se motšhumago go na le se a se tsebago se a bonang gore ga a ka dula mola letraseng napile go tlilo pala goba o ba tikemišitše gore ka moka ga rena re tloga mo gaufi le yena gore yena kgone o dira tše a beng a nyaka go di dira ka re bo go sena o a nyakang go mmatamela go bile le ditiragalo tša go tšhoša tše di seng tša tlwaelega ka lekgo la tate mogolwago go a boa go a ba le ditiragalo tša go tšhoša tša go makatša tše di seng tša tlwaelega ka lekgo la mmangwane yago thobela pa nke o mpotše mo tate mogolwago o gotše e le tate e le mokgalabe wa ka gae goba go ne mo e leng gore mohlomongwe mengwaga o ile ya sebe motho a phelang ka gae mohlomongwe kore ke nyaka go kry-a gore tate mogolo ga senke e ba lekgolwa aowa pa tate mogolo e be e le mokereki o mogolo le lapa le la re dulang go lona ke lapa labo okay wa motshepa kokwago aowa wa o sa motshepe go ya le ka mokgo ke kwang ka gona le ka mokgo ke bonang ka gona a ke sana tshepo yena ke be ke motshepa ebile ke morata ke sa nyako kwa silo ge go diragale dilo tše be ke ilwa ke ra go kgonagale mama ka seng godiša go mmene latlela bolela dilo tše le di bolela ke be ke ilwa mara ke a bona nako ntši ya leya dilo tša ka lena di a tswalega ke ya ka mo ba re ke leswisung ga ke ya ka mo ba re ke leswi ga ke re le nna ke a tetebelela a ke na way forward nke o mpotše mo ge go ka diragala gore tšatši le lengwe o re o sepela wa kwa mabarebare a gore kokwago ke motho wa go kgwatha-kgwatha o tlo gana gore o tlo dumela aba ke tlo dumela o tlo dumela ke tlo dumela nakwela ke be ke gana ka re tsena kereke ke be ke gana nnang ke re a e kgonege ntwa mohuto mara gone jwale o re o ka dumela gore ka nnete go jwalo nka dumela pa gore ka nnete go jwalo ka gore motho wa seleka le ka kerekeng wa mo kry-a bjanong le nna ne re magolo ra tsena kereke ka gare tsena le nna ke tsena kereke mara ke a bona gore ntho e ke leng yona a se yena leng yona ka gore a go ne sa se dirang le family se ba kwanang ka sona se se botse lefase le re phelang go lona kgaetšedi ka re ne ditumelo tša go fapa-fapana tše batho re tekgethelang tšona ka fase ga mabaka a rileng a bophelo a o nagane gore lebaka la gore koko a se ka nyaka go dira dilo tšewe lena le be le nyaka go modiriša dilo tše di leng kgatlhanong le tumelo a gage ge ba bagolo ba boletše ke nagana gore o swanetše go se dira ka bane mothola ke mogalaji wa gage ene rena re tseba gore ga o nyetšwe se sengwe le se sengwe se le gore o tlo se rwala mo magetleng a gago o tlo se rwala ge monna gago a hlokofetša ba ria sa gore o tlo se dira inama o swanetše gore o iname jale rena re tsebile ka morago gore awa mokgekolo o swantše gore go išiwe dikgomo ga gabo a ilo nyalwa
re thomo kgotsa jale re le ba baka ditaba tše ka nna re tlo kgona ka setsong le ra di kgona dilo tše ene nna a re di tsebe le tlile pitšeng tše kgolo le tlile go Professor Moremi thušo ye e le tlišitše mo kapa mathata a le tlišitšego mo le be le duma o ka re le ka hwetša thušo ya mohutamang ne ke rata gore re ka hwetša thušo mabapi le bophelo ba rena le ka mola gae ka ba setse ba re šileng ka moka ga bona re tsebe gore ba robetše ka khutšo goba ba sa le mo nageng a re tsebe gore ba robetše ka khutšo na ka re ge re etswa ba re botša ka bona a ba soro ba le boroko le tate mogolo le yena o swantse gore a ye a latiwe ka kua mabitleng a tlišiwe ka gae a so tlišiwe ene tate mogolo ke motho le gore o ba šile dikgomo ka gae dikgomo tše 11 ka lehula gage o tsamaile dikgomo tše o hlokofetše ka mantaga ka la bobedi ba setse go namela dikgomo tše 3 mo trailereng di tsamaya dikgomo di rekišiwa ke mang di rekiša ke bo malome ba re tate mogolo ga ana society ka kua society go nyakega 8000 bianong go njwale ke bolela so a go sana le etewa a gona ke 3 years no a go sana le kgomo e 1 jwale nna putšišo ya ka ke tiputšiša ke noše gore awa tate mogolo tšatši lengwe ga ka re fihlela go ba fihlela mo baneng a re gomme re tlo bana re itšeng ka re dilo di a šašarakana di ya pele a go se ka one nna ka ge ke thieletša lenanegole ke kgopele maele ke kgopele thušo gore a na kwa pele kwa re ka sethišu na re no dula ra di lebelela tša mohuto mare go senyegile ke kwele o bolela ka lehola ngwana mmane o beane mengwe me kae 6 months o beane 6 months Thobe. ke kwele o re be go sene society le mo phuthetše ka tsela ya mohutama le dirileng poloko ya ngwana o le e tsamaišitše jwa poloko la ngwana ile ya ba bohloko ka kudu papagwe ke yena a ileng a tswa a re ga boa swere lepokisi ba monokela ka mo lepokising ra tša dikoloi ra ya ra roba dišangwana lepokisi la bahu go ba la go itirela e be ile lepokisi la bahu jwale o sola eng gona mo gore poloko e ka no be se ya tsamaga botse ka gore lepokisi le bile gona nna go ya ka nna ke tseba ka semola ga setšane 6 months ke motho le goreng o swantse gore a ye ka mmushareng setse e le motho ke ka mokgwa ke tsebang a go swane le wa belegilweng le kgono wo o swantse le fo mophutha a se ka dikelela ke letšatši ke a leboga kgaetšedi ya ka Professor nna ke feditše ngwanešu ke a bona ge ke be re bolela fa o be o thala fawe ke nagana re o be o thala dintlha tše e leng gore wa di kwa gore tše tsona tše dinyaka nna ka sebele ka baka la gore jwale ke nako ngwanešu ka no ba tšea ka fawe ke moka wa tšwela pele le bona a ke go leboge malome ka kapa felo fa ke ne le dintlha tše dintšhi tše ke nyakang gore ke tle ke arabe go tšona kgaetšedi ke mokwele kgaetšedi ga a hlalosa ga a konkoretše o wa bolela malome tše kgaetšedi a di bolelang wa rereša ke nnete wa rereša tate a re thome mathomong malome tate mogolo o bolaile keng e tla ba bothata tabe nka bolela maaka nka re ke a tseba a ke tsebe tate okay be ino ba bolwetše kgaetšedi tate mogolo o bolaile keng nna ke tsebe ka re o thomile ka mokhuhlane ke tseba ile mokhuhlane se ne se moswere alright tate mogolo ba ne dikgomo a kere Thobela ke eng se se rileng gore tate mogolo a hloke society nna nka le botša maaka ka gore ke ena le mma ba ne ba tepatelela society alright mo go tate mogolo Thobela o robetše Thobela ga a fetša go robala re ka se rekiše thoto ya mohu e le ge re tlo mophutha mohu ne babo batho ba bo santse batle ba bone gore ba ria jwang and then tša melato re tlo di rekiša tša tate mogolo re tlo di rekiša ka morago ga ge re šetse re dirile dihlobolo ra kgona go rekiša ra petšha melato mola le mola
ye nkgotsišang shi go tla jwang gore mokgekolo a gane go ilela mogalabe wa gage mabaka a lefile ngwana e bile a mafe o rile ena kereka gaga ga e modumelele gore a ka ilela kereka gaga ga e modumelele gore a ka ilela yena o pheta ka sekereke ke nyaka go lemoša batho taba ye nngwe bohlokwa shi ge re bolela ka motho wa etšang tatemogolo wa gago tatemogolo wago a ka no ba tumelong ye e rileng eng mara ka gare ga ditumelo tše e leng gore o ka gare ga tšona ga se a swanela go lebala gore yena ke mohlobo mang ke tlo bea mohlala ka tumelo ya se-India batho ba lega ba lahle tumelo ga bo bona le ge ba ka tloga mafaseng a ka ntle batla ka mo o ka se bone ba boloka motho wa bona go swana le ka mogore na re bolokang motho ene ke batho ba bang ba go bala bebele kudu mara ge go hlagile se se nyakegang ka sega ga bo bona ba ya go phutha motho ka sega bo bona a re tsene mo tabeng ya mathomo koko ga nne go ilela a gone molato shu ge re bolela ka legoga re thoma ka molete pele molete wa mohu yepwa re bitša motho re mmitšang gore ke rakgadi o tlo kgera molete pele batho ba ba bitšwang gore ke diphiri go ba telbi epa ga epe molete ntle le gore rakgadi a tle a kgere molete a bontšhe gore mo re tlo bea ngwana borena ya bobedi ge re bolela ka legoga re bolela ka legoga le re le yalang mohu le yalang ke malome legoga le lahlelwe ka moleteng legoga le alwa ene le yala ke malome o re ge a le ala o re ke yalla motlogolo gore a kgone go robala ga botse o gare ga tumelo ga o gare ga tumelo o swanetse taba ye o e phethe go bane se ga geno se rialo ge e le gore malome ga a bohlokwa gona le ge lenyala le seke la mmitša ge e le gore malome ga a bohlokwa ge e le gore rakgadi ga a bohlokwa kudu mo tabeng ya motho e leng gore o robetše gona ge lenyala le seke la mmitša mo phateng ya ge motho a nyala ba re kgopela malome re kgopela rakgadi ntšhang malome le rakgadi moo gobane ga ba bohlokwa ko go botša bohlokwa ba malome ko go botša bohlokwa ba rakgadi re tsena tabeng shi ya kgomo ye e hlabiwang ka lehu mokgopha wola wa kgomo re bitša gore ke kobo ya mohu se ga borena ga se ne taba le mapokisa go tura re na le taba ya gore ge motho a robetše kudu ebile le mong wa lapa a bolokwe a potokwe ka mokgopha wola wa kgomo re o bitša kobo ya mohu re hlaba pudi re e bitša lekgeswa ge re boloka mogalabe dilo tše ka mokana ga tšona di ne le batho ba e leng gore ba na le toka ya gore ba ka go phetha seo ga se motho mang le mang a swanetšeng go phetha seo tumelo ke taba ye nngwe e thata kgaetšedi yaka ene e nyaka ge o tsena ka gare ga yona o ikwešiše gobane ga go ne tumelo ye e ka fetolang segagabo motho modimo o re mo rapelang o tsebile gore ge rena re tla go hlolega ke morwaka o tla ba mopedi o swanetše go phetha sepedi sa gabo o tsebile gore o mongwe e tlo ba motsonga o swanetše go phetha setsonga sa gabo o tsebile gore o mongwe o tlo ba motebele o swanetše go phetha setebele sa gabo a gone mohu wa go swana le tatemogolo wa lena o a swanetšeng gore ga a bolokwa dilo tša gona di lahlelwe ka mola o ka re ka mola moleteng le lahlela ka gare ga dustbin ke yona nto e le baketšeng gore ka morago ga lehu la tatemogolo go feta kgwedi tše 4 go boe lehu le leng gape
gobane go bapadilwe ka tatemogolo mong wa motse. E re ko go tlhalosetse ge re bolela ka motho wa go hlomphega re bolela ka mohu. Babadi ba dipuka tša kgethwa ge ba bala puka ya kgethwa mo la pukeng ya Genesis 50 e ba botša gabotse gore setopo sa motho se bohlokwa ga kakang. So why rena bahu ba gabe rena re swanetše gore ge ba hlokofetše re ba tshepiša ditumelo tša rena re seke ra ba tshepiša gore re ba phethele ka mokgose ga gabo bona senyakang ka gona. Ge re bolela ka kilelo re bolela ka pelo. Mosadi wa ka o ke monyetšing ga a ka hlokofala goba nna ka hlokofala senkilele nna ke le mo ke leng gona ke santše ke naganeng ka ena. Motho a hlokofaletšweng a beng a rata motho wa mmona. Motho a hlokofaletšweng a be a sa rate motho wa mmona. Tatemogolo wa lena ga a phethola dilo gabotse. Why ke re ga a phethola dilo gabotse? Malaong a le mmeileng gona a alla ke motho. Ge nkebe le bitla le se bohlokwa nkebe gona re sa beye maswika ka kua dirapeng re no tlogela mabitla la hwella. Ge nkebe mabitla se bohlokwa go bontšha gore ntwela ke ne le segopotšo gona nkebe re se ne le di-conference tše di bang gona tše e leng gore re hlwa re di bona di ba gona tša dikereke tše di rileng re gopola segopotšo sa Jesu Kriste. Why le bitla la tatemogolo wa rena le swanetše le tle le sokotšwe le fetošwe boralokelo le lahlele dilo jwale ka ge o ka re ke dilo tša go bapala. A se nnete tabe koko a e rileng ka ge malome a e hlatsela gore nnete o e dirile. Motho mogolo o kgona go dia phošo ene o swanetše go tseba diphošo tša gage ke phošo ya gage ya mathomo. Family e na le right ya go bolela nna nka se dumele motho a ria ngwana ge dilo tša go swana le tšeo. Ebile a ke tshepe gore motho a ka diria dilo tšeo a ria ngwana mma a moria tsona dilo tša mohuto a ke tshepe gore motho a ka moria. A ke bone re tla fetša gabotse le motho ka lebaka la gore dilo tšela go sasa di tlo re tshwenya. Poloko ya tatemogolo wa go e fapane le batho ka moka ba ba leng ka kua dirapeng. Ya tatemogolo wa go ebile e nnoši ya go bontšha gore le epile molete wa go lahlela matlakala. Malome ke kwa sesi a bolela polelo mo a re o hweditše malome a ne le koko ile ba babedi ka kua ba beile go tatemogolo e be ile wena go ba beile malome o mongwe. E be ile nna Mhlomphegi. E be go riagalang hei gona ka mola ba khietše ka gona ke be ke dutše le yena le nna tše a di dirileng go tša bolela se ke re a ntshwara gabotse ka gona mokgwa a bolelang gore na o butše le box o rile ke le bule ka le bula napile a ke tsebe gore ba tšea eng a hlakanya leng a motšhela ka tšona dilo tšela a ba tšea le sekhurumelo se a khurumetša mo a se beya mo dimpeng. Mara gabotse nke le mpotšeng mo mokgekolo o ke ngaka aowa ke mo porofeta aowa o tsebela kae gore sepritšhi petrole parafene di a gahlana and then ra thega stopo ebile yena a hlokofaletšwe. hei le nna sa le ka makala ebile ka be ka tšwela ka montle a ka felelwa ke maatla. Wa bona go ne ntongwe mokgekolo a iriago e sa sepele gabotse. Tobe Mokgekolo o nyaditše ba gabo Mogalabe ke nnete o nyaditše bana ba Mogalabo. Mokgekolo dilo tša beng a di dira le mo file chance ntši ene ya gore motho a rie diphoso le di lebeletše. Go bohloko malome taba gore e tle ka ausuo a ne le 28 years a etla mo a tliša taba ye e leng gore nke be e tlišitše ke bakgekolo le Bagalabe ba gabo tate. Motho re bolelang ka yena o ne ba gabo ene ba e leng gore gone jwale ge re bolela so ba re thieleditše. Motho a hlokofaletšweng
a na right ya go swara setlhare a ye go bereka stop o e le go gore ke monna ga santse a emele banna furugo ge ba etla go mulela ba re etla o tlo bone mogala wa gago la mafelelo yena go tlile jwang gore a dule le stop e le ba babedi bosigo ka moka be go riagalang fao bona wena go tsena go bulwa stop go tshelwa dilo ka mogare ga stop mogekolo ga a rietša nnete a re a swanela go e tšhaba re ise ka mo le ka mo gobane taba ye e bolela ke batho ba babedi e bone ke sesi e bone ke wena nkebe stop se seswe ka gore o tšhela dilo tše di sa nyakegeng ka mogare ga lepokisi la stop yena o na le kgang mohlomphego o ka se mmotse selone ke gore la gaga le phigišwane jale bothata ke bona boo potšišoši mogekolo ga a nnoši o ruta ke mang di tsona dilo tše tša gore stop se berekwa ka petrole parafene spiriti dilo tše o di tšea kae ka gore yena o ka mo gae o ile a tswa dishopong a go di reka ba re o romile bana ka tšetša dipetrol ke mmangwane ka tate mogolo o bane malome tšeo a ke di tsebe gore ke mara nna ke ile ka kry-a mapotlelo a madubula a mabedi ka fasa lentras ke re ka kolomaka malome mogekolo o re ileng ka lehu la tate mogolo o a re bolelang ka ke tate mogolo wa ge mo go nna ke tate wa belegang nna ke papago ke tata ka o re ileng mogekolo le ja a di dirileng a se ke di a ba tše botse gobane kore ga botse a di bolelege ga botse mara o right ka gore šetše re di bolela šidiwe kore ntho a e sala e dira kore mogala jwa gage ge nna ge ke tswa mo shareng ke be ke mo kgopela gore a tsene ka kamereng a ile o dula fase a letele mogala gobane motho ke mongwe a motse ene gore go be ka mokgo go na le ramogolo mongwe wa ka o mpoditša re monna o be strong o be le maatla o kgone o fenya motho ola ka gore se wena o tshwanetse gore o se bolele tshwanetse gore se kwagale ka kwa lapeng alright ka mokgwa a mphileng maele ka gona ka wa tšea ge re tswa mo re tswang gona re tšo lata mogalajo ke mo kry-ela dutse ka mola dining room ka kgopela ramogolo ka reno ke kgopelo reno mogekolo a ye ka kamorong gobane tate a se mošimanyana ke lapa la tate le a tlo dula ka mo di-dining room ka ona mokgwa a riang ka gona ga e le gore a go jwala a re tsene ka molapeng ba ya ba mo kgopela a tsena ge ka kua kamoreng a fitlhe a dula fase ke nako e le nna ke lokologa ra tsena le mogalajo ra mmeya ka mola kamoreng ya gage gwa ya ke nako e ya tsamaya okay e šetše ba bošego jwale o nnoši ka mola kamoreng boramogolo ba re ke dule le ena ra dula re le babedi ge re loko re dutse nako e ntše e tsamaya o no emela ke re o fakile dilo tša gona tše tša go like don't touch so wa e hlobola wa thoma jwale o tšea dikotlelo o hlakahlakanya dilo tše di mola nna ke dutse fase napile o re khia mola monyako o ndano bula le box le napile ka go ba jwalo o bula le box la mogala ba ga le wana awa ke nna o rile nna ke le bule ka le bule napile awa a pheta tša di phetago a butu kompotse tobe ke tselena ditaelo tše mogekolo a di berekiša di tswa kae di kry-ilwe neng ka gore o robaletse o dutse ka mo gae ka mo hei e ba ye thata tabe ka gore le rena ya re makatša mara abuti wena o ile wa re go fetša go bula le box le mogekolo a hlakantšha dilo tša gage banna motheeletši mogedi gae motho a hlokofaletšeng o thekga stopo sa mogalabo wa gage a se ngaka a se moruti a se moporofeta o thekga stopo sa mogalabo wa gage o reela ngwana wa gage o re bula mo ga ngwana a bula mo mme wa hlakantša potšišo ya kaši motheeletši gae ke nyaka go bolela le baruti le dingaka le baporofeta ke bolela le beng ba motse ke nyaka le ntlhalosetše mmo ana motho a hlokofaletšweng banna wa llela go mogatšage a ka ba le sebete sa go bona mogalabo wa gage a le ka gare ga lepokisi na ke potšišo ya ka ya mathomo ya bobedi potšišo shi ana go a kgonagala gore motho wa ile go gore o hlokofaletšwe a dulele setopo le ngwana gage e le ba babedi na ke potšišo ya ka
abuti wa e ba leloko ba go tlogetse gore o dule le mokgekolo e le ba babedi be ba tseba gore mokgekolo o tlo la riang ao ba ba sa tsebene ka mogo tabe wena o ile wa e botsa mang abuti nna ke ile ka e botsa ramogolo ka mohlalosetša e le forogo kare a ebile be šetse re buile dirapeng a ke ra ba dule mo ba dula poleke kae ee jwale kare go na le ntho engwe e ntshware gabotse e diragetseng mabana bošego go diregile 1 2 3 jwale ke mohlalosetša re ke re tla reng ka gore le bona ba mo tseba kore motho re bolelang ka ena a ke tsebe gore nka reng mara jwale ka gore motho re bolelang ka ena malome go bonala gore ke mmago o no re mara go mmona mara ka nnete tate di kuša bohloko ka gore ga e le ka mo go taba kore motho re bolelang ka ena kore mo ke tsamayang gona le nna ke re ke a nyakišiša gabotse a se motho a mpelegang ke gona re nyaka thušo re nyaka go tseba gore gabotse gore yagalang ka molalapeng lela gobane Makgalajo o ile a robala a mpotša gore no man wena monamoro wa ke tšatši le lengwe o nkotše mokgekolo o dira le yena di-blood test and then ga ile gore mhlho mongwe o nyaka dipotšišo o botše yena le šupa le re mo a re next jwale nna ke a makala ka re wa o kgetha nna gare ga bana ba rena ba gago ka moka yena a re no ka gore wena o nyaka o tseba gore mmago ke mang a no bolela ka ona mogo taba ye ya gore wena o be le di ngwangwarego tša gore o a se yena mmago e tlile ka mokgwa mohuta mang malome e tla tabe ebile le ne mmakaditše ka gore a ke re jwale re batho re a gola le rena mo o tsamayang gona mafelong kae o nyaka thušo ke fihla mola ke kwa tsona tše wa tseba malome ke nyaka go bolela lentšu le lengwe šili lona ge o ka bona ka ga genu ba boloka go fapana le batho ba ba lego mo nageng ya genu ka mokana ga yona o tseba gore go ne ntongwe e rong ka lapa la geno se ke se lemogileng jwale ka ngwana wa mo Afrika ke lemogile gore baswa ba bantši goba rena ma Afrika ba bantši re nyatša setšo sa segaga borena ene re tšea setšo sa segaga borena re bapala ka sona mo e lego gore re kgatlha batho ba e lego gore bontši ba bona ke batswantle setšo sa segaga borena re se gagabiša ka gare ga maraga a re sa se tlhokomela tate wa gago mo a robetše go gona a ka se robala gabotse ene makgekolo mme o e lego gore o riile ditaba tše o be a se netoka ya go dira ntho a e dirileng sa mathomo mokhugo o mothega papa ga etša ola a ne le lena le bana ba gage le ne le right ya go tseba ntongwe lengwe ye e diragalang mola go papa mama gago o dutše ka mogae potšišo ke gore ke mang o yena a bolela le yena ka founu a mo fago ditaelo mogalabe o ba šwitše ba le ka mogae ditaelo tše e leng gore o phethetše tsona ka lehu mokgekolo o bantši a mo phethela ka nako a bašwa e be le yena o kry-a mo phethela ka mo ntlong o kry-a khile le mabati so ana gore batho ba se ka tsena ke re jwale ngwana ole o motlogolo wa ke yena e bile tšeo a di tsebang goba nako e ntši be ke sa ba bone be ke sa phele mola go nna le mo ke dulang gona nna gona mo ragileng go nko o iše ka mola kgaetšedi yaka mogalabe tate mogolo wago o thomile neng go phethelwa ditaelo gabotse ditaelo o be a sa phethwele o phethetšwe o ka re matšatšinyana gomme ke ge ke re thoma re miša ga doctor nna potšišwa ka ši ditaelo tše lena le beng le diphetha be le diphetha le koko di etswa kae nna a gona taelo ke diphethileng le koko since tate mogola bajo a ego kare nna ke be ke phela ke le mmereko mara be ke kgona gore ga ke tšhaiša ka moswane ke tepotse gore ka moswane ke tseng ke ya komisha docteng ke be ke lebeletšege ke mmona bošoma re kgone rawa o ka re go a oketšega nako ntšee mara bona kgaetšedi yaka o ra gore wena go ka hlokofalela ke monna o ka ba le sebete sa go mo lebelela wa boa mo phethela ditaelo wa boa mo thekga ye jwale tabaši ya go makatša nna ke le moroka lešata le lebeng le le gona ka kua dirapeng e be e le lang
ka lehula tate mogolo lešata le le gona ke gore kuku o be a gana malome a la legoga ka mola mabitleng e be a gana gore tate mogolo a tsamaye le mokgopha wa gage ka mola mabitleng mokgopha re buile le ona ka gae mapele mokgopha o lebelele ya go wala le a tseba gore ke eng ke kobo pa ke kobo Thobela kuku re wa ya gana e yalwa ga nenkane kuku yena a ka fenya bagalabe ba kgoro ka moka o ba fentše pa nko e bušetse ka mo kore a šetse ke re ke a e tlhaloša mohlomphegi ka mokgwa e leng ka gona motho ola kore dintwa tšeo ka mokgwa o ba rea ka gona o ba salole batho ka mokane o ba no baka le nna ka ge ke nna e leng gore ke morwa mogala jola wa mathomo a kere jale ditaba di lebane le nna ntane borramogolo ba gona ba ntse ba le gona ba no reng bona ba bona tše ka moka tše di diragala ba no homola le nna ke bile ka re Norman ke a kgopela hle gona ka kwa dirapeng ka re jale gape motho o le mme ya mo ke tate wa ka jale le rena ke tekwa jwang lena le ba bagolo le bona ngwetse ya bolena e dira tša mohuto jale nna ke šetse ke kwa bohloko jwale ai nna mare borramogolo ke a ba sola straight ke a ba sola ba mo tseba gore o ka se motse selo motho bona tate mogolo thobe wa bona ge re mo kgorong go swanetse go be le bagalabe ge magekolo a etla ka gang ya gage re monametša ka koloing wa gae ra šala re phetha setšo sa segagabo rena se se kgatlhang batho a re tlo kwa ka motho o motee ene a re tlo dumela motho o motee a senya dilo and then tše e leng gore ka morago di tlo nyaka lena gonjwa lo sentše dilo o na nnoši diphošollo ka mokana ga tšona di nyaka lena and then yena santše a tlogelo yena a dira diphoso a re a swanela gore mo familing re tšhabe motho o motee ka lebaka la gore ba ruria phoso ka lebaka la gore ba rone kgang e ka sebe lentso la go tekemelela go motho ke nnete ke na le nnete a re borramogolo ge e le gore ke nnete ba thieleditše ye e riagetšego ke phoso ene wena be ba se ba swanela go tlogela gore o emelele dilo tšeo nonnoši wa lla o phutha tate wa gago ge re motho ga a hlokofaletšwe re tsebiša meloko le metswalle re itsebišetša gore ba tla ba re thuše go phutha gobane nna re kwele bohloko so ge bona ba nyaka gore wena o diphuthe mola e le gore wena o ba biditše jwale ka borramogolo gore ba tla ba go bontšhe gore go riaga bjang ba emela thoko ba ra gore kore ka mokgwa ke e lebeletšeng ka gona kore le bona be ba senya gore go be le ditshele ka mokgwa ba tsebang ka gona ka gore be ile lehu ene go ka setle go a fela gabotse ka mokgwa ba mo tsebang ka gona ka gore gape o ba elwa ka nnete kore le mogala jo o nametše le nna ka mogara hash yena ba re šetše morago ge re fihla kwa ga fologa o jagela mo go nna gape wa jaga o re mona ke re dilo tše a di tsene ka mo ke re ke boletše le mogala jo ra bolela gore dilo tše a o di tsenye mo jwale nna ke tsebe gore jwang e re fa bothata ka gore re theletša lenanego le everyday mara ya re ja ntho gore mara re homotše a se lena le nnoši ke bakhu ba bantšhi ba ba phethilweng ba se ba hlabelwa dilo tše re bolelang ka tšona o ka no ba tumelong e rileng mara se ke nyakang go go botša letšatši le etla le nako e etla dilo tše ka moka o sengwa di dira o tlo di dira o motho o mmolokang go ratile modimo gore e be mopedi ene ga šala e ba mopedi go ra re o swanetše go phetha tša mapedi ge e ba mozulu o swanetše go phetha tša sezulu re bolela ka gore ditumelo tše di tlang di kry-a setšo se le gona and then re ka se kantshele dilo tša bagalabe o nkwa gabotse gore ke reye mogekolong batho ba kgona go lebereka ka motho ra no ba legang a le re isa diphoso ene ge le dumela le le family o tlo di dira mara mokgekolo o ne morero o na le morero o mogolo kudu ene morero wa gage a o tlo fetša gabotse ye nngwe ba letabaši ya ka dirapeng ke a ekwa re tlo ilokiša mokgopha ge o bona kgaitšedi ba o wanega ka gae ke mokgopha o e leng gore mohu wa gona ka tšatši lela a hlokofala ka bago ba ditše ke koloi a thuntšhitšwe a hlabilwe ka thipa e le mong wa motse goba lehule e leng gore ga re le kwešiše ke la ka pela le e lego gore ge re etswa re le baka gae ba re le seke la tšholola madi ka lehu ka tšatši lela re hlobola re hlaba kgomo mokgopha gona re oa ka mohlareng mohu tlo re ga etla ka lapeng la ga ga etla go etela
mokgopha ola wa o kry-a ka gare ga lapa wa o apara mokgopha o hlabiwang ka letšatši la lehu o sepela le mong wa wona o ya mo a yago gona a re o tšeera o beya ka gae ka lebaka la gore re go hlabile ke kobo ya gage o swanetše go sepela le ona ola ka lebaka la re šetse re bolokile re ka seye go epa molete a lebitla re o beya mohlareng mo e leng gore re make sure gore le dimpia ga di o kry-e and then mokgopha ola o tlo boalla gona mola o ka sepela metsi e mentši o tlo o kry-a mekgopha e le mo godimo ga mohlare ntola ba e dirang a se boithomelo ba bona ke nto e dirileng ke botate mogolo khukhu wa bona ene ga a gona o mongwe wa ka tšhentšhang seo e lego gore se theile ke botate mogolo a fihla re nto re beng re e dira e rong a setšwa ga sa thia ke rena se beile ke botate mogolo ke setšo sa gane o nkwa ga botse a kere so taba ya tate re tlo e lokiša ga ene bothata taba shi le bolokile lesea le le nago le 6 months motho a nago le 6 months o na le birth certificate akere and then ga le na le no mmoloka fela le sa ye go moriela death certificate and then le berekile jwang gona mo gaitšedi gape le ka se boloke motho la se ye go tsentšha motho ka dibukeng tša gore ga a sa le gona a kere motho ga a na le birth certificate gore a re santse a tla boa be le death certificate so gore re lesea le dibukeng goba ka kua di-computeng tša ka kua home affairs gore a re motho o sa phela awa ke nnete gore a gore o sa phela ka ona mogo ka gore a ke re le dipampiri tša e no bore fela ka molalapeng nna ke kile ka tswa le nna ke ntšha ke tsona tše tlhakatlhakano ka no re le nna gore ke sekabe ke tsene melatong mathata dipolelo ke no titulela kwa gole le nna ke tekerele pelekenyana ka ke dule gona mo jwale le gona o dule gabotse gobana wa tswa gae gabotse tshwantse gore dilo ke di thome fase gape jwale go ba bima mara ye ya ngwana ye kwa ke thata gobane gabotse go tlhoka kwano ka ntlong dilo tše ka moka kore a go tlhakane selo mhlompheni wa bona taba e ya ngwana ntwa mathomo ka gabe le nago go e ba le lehu a le tswe la go nyaka go tseba re lehu le le tlile jwang le tliša keng anke gore ya sa mathomo ge lehu le ba gona re swanetše go le nyakišiša go bereka stopo a se go bereka letswa ke go bereka gore mohu a e thobalele gabotse a se kabe go ba le se se motshwenyang ene ga re re lehu ga le gona empa ge motho a se a berekwa go moroba gore ba babe ba tšee moya wa gage ba o berekiša bošaedi e le ge e le gore ba nyaka go bona ba fetša ba ka malalapeng ka ona jwale lena tsebang gore taba kgolo ya gore dilo tša bolena di senyege go seka ba le nto e lokang bothata bo bogolo ke lebaka la gore batho ba ba le berekile gore ge go e ba le dikhu ka molagae le no dula ngaka e be mokgekolo nkwa ga botse ke bošaedi setopo se le setšhetše ka petrole why le senke le mmotšiša kokore wa ya tšhela stopo se ka petrol a ka se go arabene kore mo ebile o ba bogale and na o re wa tsenelela o no sega kore mara la tseba gore lena le right ya gore motho ga a dira dilo tša mokhuto le bitše maphodisa ba motšea tsamaya and e wrong ntho a e dirang because a bana mfoge re bolela ka ntho re bitšang gore ke stopo re bolela ka kotsi a se dilo ka moka tše di dumeletšong go no dula mola godimo ga stopo e ka no ba mmage mara se a swanetšeng go se tseba ke gore ge e le gore o tlo tšwela pela ria dilo tša go swana le tše le family le motlogela le tlo ba le problem gone batho ba bangwe pa ge re le mo moyeng ga re a swanela go tšhaba go bolela gore motho o ne phoso mokgekolo go ya le ka tsela ye le bolelang o ne le phoso ene mokgekolo se ke nto e bontšhang gore ba feditše ka ena ba itirela boithatelo ba feditše ka ena le yena dilo tše gore a re di a mokgatla why ke re di a mokgatla ke na le nnete re nka se tlhokofalle ke mogalabe ka tlhokofalla ke ngwana ka tlhokofalla ke setlogolo nna ka no dula ka no re ke tla ba ngaka ka mogae why o e ba ngaka ge batho ba tlhokofetše ya ka mogae wa o sabe ngaka ge batho ba phedile wa kgono ba alafa o ngake buang ya go alafa ditopo tša ka lapeng la gago go ne le se sengwe se sa sepeleng ga botse malome ka kapa a go fe yona mara nna ke a sola kudu ke tloga ke sola ene ngwana wa tlhokofetseng wa lesia ba swanetše go ya home affairs ba ye go botša ba home affairs gore ngwana ga a sa le gona
ba kgone go kry-a death certificate ya ngwano. And then ya bobedi family e swanetse go tswa e ye go nyaka go tseba re bakhuba le ba jile ke taelo tse di phethilweng mo godimo ga bakhuba a nna be ile ditaelo tsa maleba tse di ka phethiwang ka nako eo na ka gore nto mathomo nka se re ke tlhokofaletše ke ngwano nna ke maratang nna ka go reka petrole ka reka parafini ka reka matubula ka re ke reka eng ke di reka bang dilo tsene ke tseba buang gore motho o bolaile ke tsebela kae gore matubula a berekang ke sengaka ke tsebela kae gore petrole e bereka nna re tseba petrole e tšhelwa ka dikoloi tša petrole tša go tšhelwa godimo ga ditopo nna a re di tsebe a re di tsebe nna tšeo nna ke ngaka ya setswa a ke e tsebe taba gore setopo se swanetse go tšhelwa ka petrole go le setopo se re bolelang ka sona le ile ge le sentšha ka mojako sa wela fase nkebe se re ge se wa stuke gona mo be le tlo re le tšhaba mokgekolo gona mo maikarabelo a lena be le tlo re mokgekolo o ne kgang gona mo maikarabelo a family be ba tlo re nna re tla reng ka gore o ne kgang go na le dilo tše dingwe ge di direga ka mo gae jwale ka family ka bo malome ka bo ragadi re swanetse re tsebe gore nto ngwe le ngwe e diragalang re tlo ba le maikarabelo a yona and maikarabelo a rena a e tlo ba gore nna re tla reng a se lebaka nto eo ke na le nnete re ge nka re ke botsiša motho mogolo gore mola go diragalang a mpotša a re a nkaraba rena ke tla reng ke thoma go nyatša kgopolo wa gage a ka se nkarabe ka gore yalo batho ba bagolo ba swanetse go emela ge re re o mogolo ema mo go nyakagang bogolo go a go ne ngwetši e ka fenyang ba ga bo mogalana ngwetši ge e le re palelana le yona a e rwa le dipeke ye gae o ra ge ngwetši ile so malome ka kapa ge ngwetši ile so no o hatla ka tše dibotso bana ba ga borena ba tla ba tšholo ka dipetrole ke ra re ge setopo sa bolena ge se ka swa le tlo re la mathomo molete wa mogalabe wa tate wa gago o fetogile dustbin le latlhetše dilo 2 setopo sa bobedi se tšhetšwe ka diparafene le dipetrole sa boraro ke ngwana lesea o hlokofetše go nwa lebila ba tšeiwa go nwa lebila ba boloko gape mo go ne le gore motho ke mme maraga a ne maikarabelo a gore a ka fa bana ba gage maele ye ke kotsi ye ge o ka tekry-a o ne le motswadi wa mokhuto ge o le ngwana tšea peke o tšee dilo tša gago sepele o mo šuthelele ka gagage go ne mo gongwe abuti ge re lefa maele re swanetse re lefe maele re lebeletše bophelo bo le leng ka gare ga bona ene re tetšee re tetsentšhe ka gare ga dieta tša lena re bone gore ge e šetše le nna ke le moroka nka phela ka mona magala ba gešo ga se phošo go tšea diaparo o tšee dilo tša gago yo go thoma bophelo boswa mo e leng gore o ka kgona go ba le khutso gona se se taba ya mokgekolo ga se phošo gore le mošutelele le ye go thoma bophelo bo boswa gona mo e leng gore le ka tlela kgona go ba le khutso gona ke lebeletše tabeng ya gore le tlo nyalwa ka le lengwe la matšatši lona lapa le go dula go mokgekolo a phelago a dikhiella a be a khiella le mogalabe a ba dule le stopo a nang noši le tlo nyalwa le tlo ba le banna ba tlo reng ge ba bona tšela di riega o ria phoso e tee bogadi ba re yang o mo rutile mokgekolo dilo tše dingwe jwale ka batswadi ge re di dira re swanetse re gopolo re tšea maphelo a bana ba rena re a bea risking e kakang abuti jwale ka ge e le mmago a ria dilo tše o swanetse go gopola gore o tlo ba le mosadi maikarabelo go mosadi le bana ba gago e ya go ba eng godimo ga dilo tše yena a di dirang gone ba le sa mathomo a o sa ne tshepa gore mothola ke mmago why o se ne tshepa ke lebaka la dilo tše a go dirišitšeng tšona sa mathomo lebelela gore family ya bolena gore e dirileng e ile re lena tsenang ka mola le dule le mogala bo a nnoši go ra gore family e nagana gore lena le a tseba gore mogala bo le mo dirileng a se family tše kae tše e leng gore ga di tlhagetše ke lehu ba ka napa ba re wena dula le ngwana o la ka kua a nang nnoši wena dula le mogala bo la ka kua le ne le nnoši e riega yoang ntwa mokhutong mamago ga ana lerato mamago ga ana kwele bohloko a gone motho o ka reng o mmotšiša gore go riagalang setopo se le mo yena a sega o sega buang nna rella ke eng e mokgatlhang o ka kgatlha ke gore ngwana ga go hlokofetse
o sa gaeng o kgatlhisa batho ba ba leng mo gore wena ye o ibong o e nyaka o e phethile mama go a nekole bohloko ene ntwa e dirang ke a go botsa e ka no ba morapedi mara se a se rapellang le tlo se bona ene a se tlo bona ke lena le nnoši se tlo bona ke setšhaba ka mokana ga sona ntwa e dirang ke e kgolo-kudu a go kgonagale gore papa go a ka moroballa mo a leng gona le rena banna a re reng ge re dutse le basadi ba rena malome ka kapa re kwa go le bose a re tlogeleng gore mogatšaka nna ge ke robetse o se ka ntirela kgomo nna mogatšaka dilo tse wa di kgonagale a re tlogeleng gore ka gare ga marato re tshepišaneng dilo tša go se kgonagale goba mogalabe ba motšhaba mosadi ao ba sa motšhabe ke a bona beno ba yona tlhompho fela e leng gona ka gore mogala jwa se motho wa o rata o bolela ba sa rata o bolela a ke botšiše potšišwa mafelelo ke neele malome ka kapa thobela wa ile sene society ka gae society be se le gona sa yena mogala jwa re ngwadišitše ka moka a ntša se patela jwa le go a reega gore a tla a sware ke malwetšinyana mola le mola le mathatanyana a leng gona go ke a bona go shotanyana disente gore jwang a ke tsebe napile society se la be se le gona sa bouncer sa šalla morago ka 3 months yena a tlo hlokofala ga a fetše o hlokofala ke go ba re botša tšona taba tše gore noman society 3 months se šaletše morago mengwage ka moka ba se patela gore a go sa thuše jwale a šetše re bona bothataši bo botlhagile ya ba gona gore re nagane gore no re rekše dikgomo tše bane kgomo tše kae tše 11 le ra re le paletše ke go rekiša kgomo e tee la patelela society for 2 years ka moka bothata kore ka mola tlhakatlhakano e leng ka mola kore a ke tsebeng ka e tlhaloša ka reng that's why re le mo le motlogolo wa ka re kgopela thušo le maele gore a e le ka mokgo re tlo e bereka jwang ke tlo le thuša ba gešo malome ka kapa a ke go fe yona gannyane nko o ekwe le wena gore e sepela jwang ke a leboga moroka ke a leboga taba ya koko e tletše ka bošaedi lebaka la gore ke re taba ya koko e tletše ka bošaedi koko ditiro tša gage ge go hlagile mahu ga go ne lapa le di dirang kore e be e le ntwa mathomothomo fošo mo lefaseng ye yena a e dirang ka lapeng la gage ge go hlagile mahu tabeng ya setšo le tše dingwe tša ditumelo tše batho re dumelang go tšona ke nyaka go khouta lengwalo mo go Johana 19 verse 40 yeo e rego ka lehu la morena Jesu ba ile ba a fihla letšatši le šetše le diketše ka dinoko tšeo di lego di sa bitše kore tšeo di bitšago theko ya fase ga lekgolo ge e tšwela pele e re ba tšea mmele wa Jesu ba o phuthela ka mašela ba dira mokgwa ke nyaka re motheletša ekwe ga botse mo ba dira mokgwa wa sejuta wa go boloka mohu ke kgopela go e bušeletša ba tšea mmele wa morena Jesu ba o phuthela ka mašela ba dira mokgwa wa sejuta wa go boloka mohu lebaka la gore ba dire mokgwa wa sejuta e be e le lebaka la gore morena Jesu e be e le mojuta that is why ba senke ba berekiša segerika kapa se Israele kapa mokgwa wa batho ba bangwe ba ba beng ba le gona ka nako yeo empa ba šomišitšego mokgwa wa sejuta wa go boloka mohu ka baka la gore morena Jesu o be a swanetše a bolokwe ka segagabo jwele ka mang le mang o a swantšeng a bolokwe ka segagabo so kuku o dirile bošaedi ene ke nyaka go bontšha moroka gore taba ya se nnyane taba ye ke kgolo mo e leng gore ge e ka tsenelela ga botse kapa ge e ka ba gone ba ba itheleditšeng gone jwale ba ba kotwana ba dimentlele ba ba tlo ya toronkong ba ya yona le tlo ya toronkong le la tseba re why le ka se boloke motho a se neta certificate ke toronkong to eo number 2 go tlile jwang gore rangwane ya bona papa go ngwana ke rangwana go akere
wena ke sebara sa gago thobela a tle a swere lepokisi la bahu o tswa go le reka kae a ke re ganyane gobane tabe ya lepokisi e kile ya nkuša bohloko ganyane mohlomphegi ganyane o ka re sese ganyane o ka re o išaditše ganyane ka gore ye ke e tsebago ke ya gore lepokisi le tatago ngwana ke re society a e gona and then a gona maatla a ba thuše ke motho yena o tsamaile ga a boa ke a bona ba rotsere dilo tše tša di-old drop a dira lepokisi le lenyana a le dira yena ke botšišitše potšišo a le dira yena a tla nala ke botšišitše potšišo ge sese ya bolela ka taba lepokisi thobela gore e be e le lepokisi la maitirelo goba e be e le lepokisi la straight la bahuna ke la maitirelo le lapa ka mokgobe le nang dipekere kane sese o ile ke la bahu ya nnete ke efeng mo go lena thoba lepokisi le la ka mokgola le leng ka gona ya ke lepokisi le swala le lepokisi street la bahu le la peeling a se casket lepokisi lele kore ke nyaka go kwešiša gore go ya ka mogole le boneng ka gona le ba babedi e be e le lepokisi le e leng gore motho a ka ba etswa go le reka mmušareng go ba le kokotetšo ka dihamola le dipekere go ya nneteng ka mokgola le leng go ka gona nna ka mokgo ke le boneng ka mahlo aka ka gore nna ke senke ke batamele nna ne ke lebeletše mo curtain ke be ke tšhogile gore se re se dirang a se molaong right go lokile le ka nobele le bone ka tsela tša go fapana ne mara ke nyaka go le botša gore ye ya gore o bolokilwe a sene death certificate ke phoso e kgolo kudu ene ebile e na le botoronko ka mogare ge e ka ba e be e le lepokisi la nnete la go tswa ka gare ga mmušara se ba re o tla ya toronkong le mmušara wa le rekileng go ona o tla ya toronkong lebaka ke gore ge o reka lepokisi la mohu o swanetše o ye maphodiseng go a kgonagala gore society se tlhokege mara death certificate swantše e be gona goba go be le affidavit from the police station ye e bontšhang gore reka lepokisi la go boloka mohu ka fase ga mabaka a majwale le a majwale le a majwale le a majwale le a majwale so taba ya lena e ka kgega ka godimo mara ke nyaka go le lemoša gore go ne le bokotsi bo e neng le bona ene abuti ga se solution ga wa dia selo taba ya gore o tswe mo wena o beng o dula gona o re o tla go dula kae ka o te khutše eng gopola gore seriti sa ka molapeng la geno le ditiragalo tša ka molapeng la geno di go apere di sepela mo o sepelang gona ka mantšu a mangwe e ra gore wona mathata wa tšhabileng kua ga geno le gona mo o dulang gona gone jwale a go apere a gona ke nnete tata ke ba le bothata batho ba ga bokoko ba kae like bana ba mmage a kere koko o ne batho ba gabo ba kae bona mokgekolo o re bolelang ka ena ya ba gabo ke tseba ba babedi ba re ke bomane ka mokgo be re tseba re ntse re gola ba babedi mara jwale o mongwe a hlokofala go a šala o motee o ke mo tsebang le yena ka lehu o bile a ba swa ba nyama gore jwale ga itsedi o bereka jwang ka mokgo e leng gore batho ba sa le gona yena jwale šetša tšea di-emere a tšhela di-jazz flute ka molako a dira mehlolo wa tseba ke tipotšiša gore koko o ne semelo sa se jwang sa go tšhaba ke family ya gabo ka moka ga yona sa go tšhaba ke family ya gabo monna gage ka moka ya go tšhaba ke bana ba gage ka moka empa ga go ne taba diphošo di diregile go ne nako nngwe ga go ne gore re ka boela morago ra ya go e topa mo e senyegileng gona moroka diphošo di diregile ngwanešo batho ba ba swanetše ba leke ka natla gore ba ye go khansela ngwana o a bolokilwego systemeng ya South Africa ya batho ba ba phelang le gopele maele ka boikokobetso le gopele ntshwarelo gore e kgonagala jwang le ka e dira jwang gore ngwana wowe
le mo systemeng ya batho ba ba phelang ba Afrika Borwa thobela a tsebagale gore o hlokofetse. ke nnete And then tše dingwe tša gore go hlabilwe eng neng, koko o dirileng, mmereko wo o swantšeng o dirwe kapa tsela ye e swantšeng e sepele ke ya gore go swantše go robatšwe bahu ba hlokofale ka nnete le mo baleng ge e ka ba go ne le mo baleng thobela le gona ko ba leng gona ba hlokofale ka nnete. thobela tše dingwe tše di swanetšeng di dirwe ke mebereko ya moroka ge nka tle ka re ke tlo tsena kudu mo go yona ke tlo shaetša jwale ka koko, ke tlo ba le shaedi jwale ka koko jwale ga ke nyako ba le shaedi magagešo nna le koko a se re na dingaka ngaka ke moroka o tla tseba gore yena go tloga mo tabeng ya bahu ba le diphošo tše di diregileng tša dilo tša go hlabiwa le tša go se hlabiwe di lokišega jwang. Ke nagana gore o na le maitemogelo kudu ao a tseneletšego go tseba gore ke thušo ye efeng ya swantšeng a lefe yona mabapi le tiragalo tša bahu ba e leng gore ba robetše empa go kwagala gore ga ba robala le ditiragalo tše di diregilego ka mahu a bona. Moroka e tšee o tla mpotša ge re swantše re eme galeng. A ke go leboge malome ka kapa sa mathomo mola go tate mogolo re swanetše go ya go nyaka go tseba re tate mogolo o jile ke eng. 1 re swanetše go ya go nyaka go tseba re tate mogolo ba mmerekile kang, gona e tšwa kae, gona ntwe ba mo file go yona e be e le ya go dira eng. Ke ne go ganana le gore tumelo ya koko o re ga a ilele o ka se ilele maro phethela stopo ditaelo. Ke ganana le yona o ka se re wena ga o ilele mara wa dumela gore nna ke phethela stopo ditaelo. Gona mo we tumelo ga go kae ya matumelo nyete ge ile re tumelo ga go re ga o ilele ya matumelo nyete bitša baruti ba tla ba phethe ditaelo godimo ga stopo se wena o emele morago re hlomphe tumelo ya gago mo lefaseng mmereko wa rena ko go hlompha ditumelo tša rena. Mara ge o mongwe a tsena ka gare ga tumelo a boa le ka gare ga tumelo yeo a sa sepediše tumelo yeo ka nnete le ka tsela ye e tsebang ke mang le mang kudu tumelong ye e leng gore mo go yona re thoma go ganana le tumelo wa gagwe. Ke dumela gore go ne dikereke tša go fapana ene jwale ka ngaka ya setšo ke tseba se sengwe le se sengwe sa kereke tše e lego gore di gona go na le dikereke tše batho ba sa ileleng re ka se ba gapeletše. Mara ge re bona motho a sa ileleng a šetše a thoma a swara taelo a thekga stopo go ra re gona o a re fora ene ka gore stopo seo se thekga ke yena go ra re o tumelong tše pedi ke koro ka kerekeng ebile o a bua ka boyena ebile ke ngaka. So go tate mogolo re ya go lebelela gore tate mogolo o jile keng, re ya go lebelela gore tate mogolo re ka morobadiša jwang, re ya go lebelela gore mmolai wa tate mogolo a ka riang ka yena. A gone motho o swanetše go bolaya wa bolaelo le gala mo lefaseng ene mohu o mongwe le o mongwe wa robetšeng wa seng a robala gabotse o ne le right ya go totoela ene ntle le gore a emele ke lena ba ka ga ya go no re yena a ka tekemela mo a leng gona ke tlo le thuša ka yona. Ya bobedi le robaletše ke kgaitšedi a kere re swanetše re ya go nyako tseba re why after 4 months ka gare ga lapa la gabo lena go tlile lehu go tseba mang gore ditaelo tša la koko a beng a diria kua ba a ria letšwa go tseba mang ka gore taelo yeo a le tsebe gore e tšwa ga mang, taelo yeo a e tsebege ke taelo e no tlang ye e lego gore ga go no a tsebang gore e tšwa kae tlile jwang e tlo riang gona wa e swanetše go fiwa papago. Jwale ge e le gore taelo la ke letšwa swanetše koko a re botše gore yena o a go le emiša jwang. Ya boraroši kgaitšedi a gone motho a nang le toka ya gore yena a ka tla kukile le box ka gae
a tla leswere a re ke tlo boloka ngwana motho o ka bo yena a ne right a go kuka le box a tla leswere so koloi ye wa tleng a rwele le box leo a ine right ya go laisha le box la mohu mo wa le rekileng gona ga ka re botsa a ka ba kotsing ye kgolo le box la mohu le ne le right ya go rekisha ke ba mmusha ka lebaka la gore ba ne le koloi ya go nametša mapokisi ya bahu a go kgona ga le gore setopo se le mmushareng wa gore le ya go reka lepokisi kae kae le tla le lerwele ka vene ba re le ya go nokela setopo sa gabo lena kae kae ga e molaong to ebile ga e kgonege mo setopo se leng gona go tla tswa lepokisi ka fao le ya go dula fase la ria dipampiri la di isha ko home affairs ntwe ntla bang gore ge setopo se tlhokofetse ba se tšea di-fingerprint go bontšha gore motho o ke nnete ga a sa le gona so mo go no nyaka gore re tle re thušane le ba mošate re ngwale di-affidavit go bontšhe gore nnete bohlatse ngwane ga a sa le gona lapa lela ga bolena go swanetse gore le tšewe re nyake go tseba gore na wa e koko a leso seo re swanetse go se tseba gore wa e koko a leso mokgekolo o ria ke eng gore a beso ka lebaka la re ge re ka se tsebe se se riang mokgekolo gore a rie dilo tše re tlo ba le problem abuti Tobe. ke kgopela gore re fe batheeletše sebaka mo go batheeletše ke nyaka gore ba re arabe go tše re di boletšego mmogo le tabenši batheeletše number 1 koko ga nne go ilela koko o leteletše setopoane le morwa ge e le ba babedi koko o budišitše morwa lepokisi bošego koko a napa a hlakantšha dihlare o re ba apereng malome o ba apere tontaše ke eng tontaše kubela ya matlabele yela ba e aparang mo magetleng kubela e botse yela e apariwang yela ya Setebele ke e ratang ya jwale ka kua kubo nkare kubela ke e botse banna e go ka se dule setlhare mola ntwe leno ba kubo inore dane go riagalang ka gare ga don't touch a e hlobola e bea kwa gakala ke nako a tlo thoma o tšea sekotlelo a hlakanya dilo tše a di hlakanyang na pile a re bula mo ya ka bula ebile a seke ke mmotša gore wae a ke re wela o bula ke mogala jwa ga re bula o ka se tse gore o nyako ria ke nako ke mmona ria tsona tše tša mohutong ke bomang ba tswa go hlapiša mogala be mmušare ke nna o le 1 be ke na le boramogolo mara bona wa seke ba nilo ba be ba mfegeleditše fela a ba ria selo boramogolo awa boramogolo go ne ye ba e tsebang malome ka kapa wa bona boramogolo go ne le ye ba e tsebang gore mola re kgwathe selo mola re tlo go bala mola alright motheeletše re nyaka gore re arabe mo tabeng ya abuti wa go budišwa setopo bošego mmage a thega setopo sa papage ye ke taba ye mme a thega setopo sa mogalabo wa gage jwale furugu le hlobogile furugu re hlobogile sebata lepokisi be le bula ke mang le botše ke nna boramogolo ba emetše thogo tobela mama o emiša letsogo nna ke hlobogile setopo ge tatemogolo a fetša go tsena ba rile re tsene re mohloboge ya ba ge ke mohlobogile furugu nna ka bona selo ba ganne a se ke ba re bitša gore re tle re hloboge nna ke se bone setopo se sa tšo tsena malome le berekile wang awa ke a bona yena motlogolo o ba se re ba biditše ramogolo ba biditše ka moka a re ka moka family le ba ratang gore o ka re ba ka mmona la mafelo le furugo ka moka moreng ke nna be ke mola ke le botše ge le box le ke a bona yena ke a bona ba se gona mo gausi mara ka moka le bana ba rena awa ba mohlobogile tatemogolo wa bona mara ye makaditšeng jwale ya morodi a ke le yena a thoma right mara o ka ra se tatemogolo jwale ya mmakatša gona mo mara ka se itšele tlhogong a ke re jwale bana ke bana no re kae ka gore na ke tšo motšea kua ke motšereng gona ke yena o ngwano o ne mengwaga mekae
go nwa lone 24 years ka nako e tatemogolo a tlhokofala bane bokae ba na le 22 a ra se yena e le gore be le mogopile ka dilo mo matlhong aowa o ba sa gopiwane kore ke ga fetso motšhela ka lojela ke nako a re ke mo kolomake gore wa mo kolomaka wena thobela ya no wena o kolomakile dilo tše kore a ke re ba tšhela ka magare ga lepokisi e napile go ba le tše di tšhelang mohu mo matlhong a kere thobela jwale go ra gore abuti o boditšwe gore aga nape o tloša-tloše dilo tše di leng mo matlhong mo motlho mongwe e be e le gore ba le batlang go tlhoboga ba se ka di bona gore go diregileng goba a retse mara yena o ile ga di tšhela ka mola tše dingwe tša tšhela tate mo sefatlhegong and then abuti ya ba yena a di tlošago and then tentše tša lena a di tshwenya abuti hei nna ya ntshwenya ya ka ebile o ka relela digwego mehle jwale a re kwane wena le mogekolo le beileng kua stopong sa tate mogolago mo dimpeng ore o khurumeditše kang ka sona sekotlelo so ba se swere jwale gontšwa le teng ya gago šiwe ba relela digwego mapele sekotlelo se o se ribegile mo godimo ga mpa tša tate e napile a se tloša ke re sa tloga napile a thinta gore di šwalane ga botsana ka mola gara lona lepokisi leo mogekolo maregere ka mo founela a ka swara founu aowa a re tsebe le gore o kae no a o tse gore mmago o kae aowa mapele wa rra thobela ga geno go ne mang go ndwane ke šile bana ba kgaitsedi kgaitsedi ko kwa go kae ba nka le botša maaka ke tsebe gore o kae o na le kgweditše pedi a tswile ka gae o ile ga e tswa re o ya kae se ka re botša gore nna ke tsogile foroga se gona le lekgono le le lekgono le le founetse meloko le metswalle go tšheka gore a gona mo go bona ke ba boditše ka moka ba ke kgonneng go ba botse ba ke ne nomorong tša bona awa a gona wa mpotšang gore o mo go yena and then le repotile missing person aowa eba moroko le rone nako ka ya se gona 2 months ke kgwedi ya bobedi mapele mogekolo la mafelelo ge le mmona le kae gae go ba le gae ka di 5 tša September ke robetše le yena na foroge ke tsoga o ba se gona o pakile peke o ba tikemišetša gore wa sepele beke tše wena o di boneneng ge le robala goba o di boneneng dipeke ke bone ge setse ke tsoga ka moraga ge e botse go phuthilwe mpete ke bone ka mabidi a itswa a traveling bag gore awa gore ba ke nna ne ke robetša ka kwa selo ke gotsitše le nna o kwa gwa ka bana le mengwaga me kae go ndwale 67 less than 70 yeah. less than 70 yeah, 67 gape ko kwa lena o time gape ko kwa go timetse a ke bone gore a ka timela he o ka yena awa ke tse mara go timela ditiro tša gage awa se a ke bontšhe go timela wa bana mogekolo go nyaka gore le no bja senepe sa gage mo mafaratlhatlheng ka gore setšhaba se ya go gobala mo a yang gona le santse le no namola setšhaba ka gore mo a yang gona ka kapa setšhaba se ya go gobala le ka se sege ka kapane a wa go se ga kgaitsedi ya ka mola nna ke kgomotse prof mara gape ka kapa ke nnete ge e le gore o ile ka mothoko le dulang mara go nyaka ba re bontšhe senepe sa gage re kgone go tseba gore re dule kwa mana madula le gore prof ga se ga botse gore batho ba seke ba tseba re motho wa bo bona o ka yena ene koko ke motho mogolo a kere go nyaka gore a nyakiwe mo a leng gona le tsebeng gore na o gona o sa phela mo a leng gona o phedile ga botse na a kgone go boela ka gae ka gore nka se monyake awa gape ba le rena kua re monyake santse tšhaba se go bala ka kapa maya ene ke a go botsa ka kapa o ya go fitlhalele motho wa motšea mmea ka gagage malome
gape koko go nyaka gore le ria senepe sa gage le sebeye mola re timeletse ke mokgekolo ka lebaka la gore mo a yang a kere batho ba ba motsebe ene o fitlha di dire moloki setšhaba se go bala tata jale a re mmušeng ka gae then re tsebeng gore o tla kry-a thušo a le ka gae ge e le gore o ngaka moruti moporofeta mokgekolo o tlile ka peke kgolo ka mo o tseba gore jale mokgekolo bana ba gage ba monyaka mokgekolo ke bothata bo bogolo a re fe batheeletše sebaka malome ka kama right motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm re dutse fela metsotsong e lesomenne fela go itšwela go area lesomete gomme ka kapa ya radio re bolela ka mathata fa a e le gore a aparetše lapa le ke dimakatšo lebaka la gore ke re ke dimakatšo ke gore tše go kwagalago gore di diregile ka nnete ruri bontši di a re tlaba ka baka la gore re tlhagela ke mahu ga nke re di bona mahung a mantši stopo se letelwa ke bakgekolo ba family gomme ge e ka ba gone le taelo yeo e swanetšego e dirwe ke mongaka kapa ke moporofeta ga e no ba motho o mo tee ka monwana o e le gore o tla dira dilo tše e leng gore ba bangwe ga ba tsebe gore na o tlo dira eng lebaka ke gore go ne le mathata a mantši fa koko o kwišitše bana ba gage bohloko koko o kwišitše ditlogolo tša gage bohloko ga jwale ga ba tsebe gore na o ka yena o ne 2 months a timeletše ebile ba bonagala kapa go kwagala ba se netaba gore koko o swanetše a hwetšagale kapa a ua na 064-858-2771 064-858-2771 go ba letlakaleng la WhatsApp line ya rena ya 064-858-2771 gore re kgone go kwa maikutlo a lena mabapi le se le se kwelego MCRS mo moyeng dumela tata ka kapana ba ra le phatla motho ga ke le dimediše ka mo le process le bandi ba tšatšing la lekgona nte nna ke tle bolelang go tshwana le ge le sogana la mathomo le kgonno ya maka maoto tšatšing la lekgono latelanya ka thuso go tloga tšatšing la lekgono a se ka tla sa kwa ka mmagadi a diphoso ka baka la gore go loa mathomo entane ka mo lapeng o bona gore dilo di a senyega o bona gore mmago o tlile ka kgomo o tlo šaetša setšo sa ka moo o no motšea ka kgang wa mmeela kwa thoko ya gore ke lapa la gage ga e tlo bereka ka baka la gore gone jale mathata a swere ke bona ntate ka kapa le ntate moremi ka baka la gore ka mokgwa re kwan le taba ya gore lepokisi le wele ntane ba jere le mokgopola ba hlabileng kgokwa kgomo ya mogogo ba buša ka dirapeng ba be mokgekolo a re o bušetse morago ba santse gore ba no ria ka kgang go kaone ba motleme ka ropo mo pele ga batho ka baka la re ka sekwe nka se re ke ne le mme and then ke le morwa mathomo mme a tlo ya diphoso ka kgorong ya ga phatlamhla ka re mme a kele pele ka re nte e tloama bana ba go phatlamhla ka le rena bana ba barwa gona mo patlo mošweu ke kgotsa gore rurina o hlokofaletše kore ke mogatšago motho o mo ratang o ka kgona go bula lepokisi la gage wa re wena wa mothega no eo ga e kgonagale ande tsone dilo tše ba diriang ke tše o kry-ang le kgotse le tsamaya mo gare ga ditsela o kry-a go tletse mabotlele ba ita dipomo ba tšhela tsone dilo tše tša moto mara ka mo gare ga ditopo ga re tsebe gore ba e ria lebile e ria ke basadi na bona batho ba ba tsenang kereke ba swantse gore ba tsebe gore ke bona baruti ba ba file mosadi o ditaelo mosadi o nna ke tseba di thea ke banna and then o kgotse mo dikgoneng tša ditsela ba iteile mabotlele ba hlakantšha tsona dilo tšewa jwale nna ya go mmakatša šiphahla a na mokgekolo ka lebaka la gore o re tumelong ye yena a le mo go yona ga a ilele ga ke ganane nayo vole potšišoši a na banna mokgwana banna go a dumelega banna gore a rele morwa a re bula mo
gona yena le morwa ba letele setopo ile ba babedi ka gare ga kamora. Ntate Moremi le ntate ka kapa rena re goletse ka re ga dikereke ke le ka tla ka mmotsa ka kapa ka re nka buša kwa bo George Kokwa ke re ke bina koša mara ka nako ya gore ke lebollo ke a lebollo go tša leina la tatamogolo ke boela kerekeng ke go amogela nako ya gore ke nyale lenyalo la setso ke apara yona mekgopela ka nyala lenyalo la setso ke ria segagešo and nako e le gore o feditše ka segagešo o ya kerekeng o ile o amogela ke re ba ka se go raka and then batho ba ba tsenang kereke yona e bala ka moka ka bona ba ile and then ga setse go ilela o tlo boela kerekeng ka baka la gore ga re ka tlela tiletša ke kereke re tseba le history ka le ka tlela lebelela ka nako tsela tša bo Jan van Riebeeck ba fitlha mo ba ilwa le bo Ntonye le bo Shaka Zulu kua be go sena le kereke mo South Africa re ka le bala history ya kwa go tloga mafero ga re bolela ka history re bolela ka ntwe le gore Mandela o swere ngwaga mang a hlokofala ngwaga mang bana ba sa itsebe ntwe mara go ga ba ka bula buka history ba tlo ire ke dilo tse be di riega kwa tingana a tlo bola Shaka Zulu a ba botsa gore fase le re tabela tšea ke sekolwana sa bosupa a era Mandela so kereke be se gona mo South Africa jale ka se kgone tlo tšhentšholla dilo tsela re se re dirie da re ratana tša tumelo ya kereke ke a re rapele then moya rena e lekolo mara se gore o lahle segabeng ge ngwana se dire ke miša komele ke tsena kereke ya miša lebollo ga fetse go bolela ke mo fa leina la tatemogolo wa ge o rena rakgadia then ke ya kerekeng o amogela ge e le gore mosadi ile go thaswa ba mphološa boruti mosadi a ka sentse re a fola thaswe ke boruti bola ba mphološe ke tsene kereke jale ka malema mara mosadi o tla ba fodile jale ke rata go botsa badiri ba lekgone gore ba rile le phoso e kgolo thata go rekiša dikgomo ge mohu a hlokofetse re tšea dikoloi tša ga ke mo le bona re o bothelela dilo tša gage ka moka dikoloi kwa ditoropo re tlo di bea mo re mmolokane ga re tšea selo sa gage re a se rekiša jale tsela a bute e swantse gore o iri ba tlo go tlhatlha kwa pele go tlo rekiwa pudi le reka kgomo tše pedi gore ye teng lo begela mogala jola gore dilo tsela tša ga gore di rekisitšeng cd gore le tle le kgone go kry-a bophelo a ke no felela mo ke šela ba bangwe badimo ba mpitsa kwa godimo ga thaba modimo lelaka o kwagetše o mošweu le diatla o ba dumediše a re a leboga ntate phatlamohlaka 064 858 2771 064 858 2771 ditaba ke tšona tše magagešo MCRS o mo moyeng thumela 064 858 2771 mmutse community radio lenanego ke pitšentše kgolo nna ke nna ka kapa MCRS Kapi. ngwetša dipepe Le kae? re gona le kae Le prof ka mo. thobela La bile re ko re tsoga prof. a ba re o etla mogekolo ka moo ka dipeke Yo, a wa nna ra tshoga. le tšhoga le ba fa maele a mohutamang A wa Kapi kore wa itsentšhe diregileng mokgekolo wa toborosa. ke ra gona gore o a tobora go ya ka maikutlo a lena a re a lekwa maele ke a mafe A wa nna ke re wa tseba a ke tsebe gore ba nyake boramogolo ba nne mo fatshe and then ba kgone gore ba lokisele le yona taba e oh yeah ba fane maele ba lokisele taba e le yena mokgekolo a nyakiwe kore ke tla ba le ke na a dumelela gore go hlabiwe mara a sena ke mokgala ja a tsamaya ka kobo jaanong a ba dule mo fatshe ba nyake boramogolo borakgadi go nne mo fatshe go lokise tabe ene ke na le botsa gore ke e popota mara ka prof Moremi di tlo loka di tlo ba mo nneteng thi re a leboga ngwetša dipe ka leboga hai tanke re lebogeng 0648582771 0648582771 23 minutes past 11 o'clock MCRS o mo moyeng dumela wa digwara ke bona le kae awa ke rena ba ga ke tipsene ka wena ke network wa mfano a ganyane kwa gala ile a kgamagametša sorry tisho ewa go apala 0648582771
0658582771 mcrs mo moyeng dumela Bona le kae? a re gona rra lena Re bolela tana mashogo ka almas drift D. ra go amogela taena Bana ba modimo ke ba kwela bohloko. Ka mokgwa mogekula ba berekileng ka berekilego ka gona. Bona ba tshwanetse ba no lokisa ditaba tse tsa bona ba bitse borramogolo borrangwane le bo malome ba ba beya fase ene le ba ba botsa ditaba tse khwi ba di lokise. Mogekule khwi yena ke ne le nnete ya gore le go tsewe ga ka mo lapeng leo o be ntse se motho wa selo ka goreng borramogolo ba ka se emele thoko ge be le mogadi wa bona o le gale ba ntse ba kwana le yena ga botse le ba ntse ba tlo mmea fase and then ba mmotsa mabaka ga botse go rawa ge go le ka mokgwa go diriwa ka mokgwa nna ke tseba ge setopo se le ka ntlong go dula bagekolo ka kwa setopong ba dula le yena mokgwana o ba dula le yena gona ka mo setopong ka mokgwana a dula noši ka mo setopong ga e kgonagale eo yena go dutse bjang ka kwa setopong ga ba kgona go thekga setopo e le mokgwana aowa jwale o se thekgile šue dilo di a senyega maele ke a mafe bona ke sa bona ke gono bea botse borramogolo ba bea fase ba botsa mathata a bona ka mokgwa emeng ka gona ka ge bona šetse ba šetse le mathata yena a fetetse a role ipeka a fetetse bona ba tshwanetse botsa borramogolo ba dule le bona fase ande ba ba tlhalosetse ditaba tse gore nna bja le taba tse ge di le ka ona mokgwa a re a tshwarega gabotse le mo maphelong and then bona ba tla ba fa maele mogekolo o yena mo a ileng gona a tšhabileng a ileng gona ge e le gore a ya mo yena bentse a tseba gore o ya kae ge mogala jwa ga sa pele awa ba monyake ba mo kry-a a boega e kare kwa ileng gona o ile o senya phela ga ta a sebe ke motho gore ke motho wa mohutamang aga nnete go ba ka mokgoo ke nna taena mashogo ka almas drift B ke le kwele kgaitsedi ya ka ka mo almas drift B 0648582771 26 minutes past 11 o'clock lenane go ke pitšentše kgolo nna ke morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman mcrs mo moyeng tumela re gona rra lena ra le amogela maiti ya ke gona ke tela re kwa mara ke kwa ba kolo tšhabile ke ba bolela gore sekolo e le gore ba thekga setopo se gwa dinoši batho bao go sene motho a mo thusa gore go le tšhomi tšage tše leng go dile tša baela a berekejiwang go ra re a ba loya so ba loya go rang gore bana bao ntho ba tshwanetseng go e dira ke gore ba nyake thuso e leng gore e ka ba dira gore ba thekge ka gobane seo mo a ileng gore a ka ba ile mo tshomeng tseo tša gae gomme ba tla koa ka bokgwele gore a wanka ka e bona ka kapa okay then ge ba buile ka mokgwa go sa loka e re ke a dikering a tsamai o ile bathong bao a bereka go le bona jwang ka re koko a bereki monna le ra mmereko wa mohutamang ka mmereko wa bošego o go ya ka lena koko wa tobora and then a se ena nnoši go ne le maele a kry-ile ge a šalela thekga setopo go direga dintsi go rang gore batho ba berekang le bona mo a leng go dula le go ene a leng go bona ba ka batheletse sale mo a le bona ba ikwa gore diregale ya go rang gore bona ba tshwanetse gore bana bao ba thekge ka mokgwa leng gore go tiile ka gobane ba ka tla ba kwa ka dipese ka lebakeng leo ba ka ba fetela bana bao a sa di kere ka bona a gone bothata maiti ko go kwele wa rra ke lebogele kudu go botšana le wena bošego mma le kgona 0648582771 0648582771 mcrs o se moyeni ye tšhe thobela le gae re gona rra le ba ine ka mokgwa bona ra le amogela nna se baka jang ka mogekolo gore why a sa reporta on the spot nako mogekolo la re bula
gale kwa gale wa rra le re why mokgekolo a sa reporta eng mo go mang ke re magaja ke mororo why a sa reporta ba re ke magayo a go mokgekolo ma ya mo go then a sa kana di ja ga tshela ka mo boxing wa reporta ba bamba dai espiri wa rra ga o kwa gale o a kgamakgametša ka pa ke re mo magayo wa pala 0648582771 0648582771 29 minutes past 11 o'clock MCRS mo moyeng dumela Babela ka khashong le kae a re gona rra lena na le bolela le mpudi madi ka lusaka rra le amogela kgaitsedi yaka khane mara kuku itirang kuku ja tshantse gape ya mohuta manjwale tate mogolo a robala ikwa ona ka mo wa tshabileng ka maro le dipeke tate mogolo wa moloma wo tate mogolo le gona ko wa yang tate mogolo tlo no kra tate mogolo a mo emetse ka mo ketinya gona ka mo wa yang o kuku ga botse o tshabile sepore sa tate mogolo kuku tshabile ba mita ka dikgatise se senyane tate mogolo o kwatile go kwata mpa e dirileng a se yona o ya so nna ne ke re tate moremi le lena ka mo ka kapale ka ba thusha ba dire plana gore tate mogolo a roba difie o ya and then kuku ena ga tshabile ai ke bomo ka ni ma ya o ile o bomo ikwa neta a ska bomela ka molusa ka hle awa shwe wetla yo awa ba nya kiwa khwetile 06.5827711 re thušeng go hwetša koko magagešo ga re monyakele gore ka moo wa le senyetša re no monyakela gore kuku o timetše meloko le metswalle ya gage ya monyaka tlogolo sa gage se ya monyaka MCRS o mo moyeng MCRS kagaba kunjani sikhona mahlangu kunjani professor nawe ngapha Hlangu professor into yamathomo nguwo ozohelebha abantu apho yeah and then ifoto nengabe i-police station eDelton abantwana abo abakhona lapho nomalume loyo nje bathatha ifoto bayise police station yeDelton nengabe that side then bamreport missing bayiviye ifoto yo then re tlo monyaka rena ka mare monyake a le monyake ka moo wena ona ngefund bank bantu le nna bantu romela yona ke tlo mo reporta lost ba abantu vote and then home affairs yona sensory tsambike dipampiri tse ka motho a zuleng professor ugogo loyo question ya gago ya mathomo o butsisitse bane lahlele phasi azile yeah kala aborangwane bababhala ukwenzani ukuvula ibox benze ini uvulisa umntwana babathaba yini babasithile abantu babasaba yini abayitsiye baborangwane abana ke ya kushuthi bekhona into babayazi ukuthi yayenza professor abantu bazohelebha ngube ngikuthemba ngithi no ngizobahelebha baba mahlangu ngehlangothini leyo home affairs inimkhona mina nefoto leyo ningisekhulethele yona ize lapha ngitshela abantwana nabo umntwana loyo lapho nomalume loyo no siyabonga sibancede baba mahlangu ubabukaka thina babantu thina yeah ngapha mthetho Jason Moraka ngiwufuni batho bokubala ubuletha ke yeah sikuzwile babu mahlangu ngefalbanka ukuthi ngefalbanka umma animfuni 0658582771 0658582771 MCRS usemoyeni akwande ke kota mafatshe ka dikhuru ke re pšha diatla ke lo tšhiša lena ka moka boka kapa le bona bo Dr. Moremi ke re nke be le nkolobetša bakgalabe ka moo le bakgekolo ke ra bophahle ka leina la kakapa ka leina la pitšentše kgolo ka leina la MCRS o le bolela le yena ke Katlego kwa ga Mašego go tšwa ka mono fatsong la Teresteng ka morago ga moago kgopara ra go amogela wa rra bagalabe ka le kwa lehlatlhegile ge ile tša lekgono le dišita phashe go ahlola ya ke re le nna lekgono ke re hlenke ke keneng hei taba ke a ekwa ke itla ka mokgekolo hle ya mokgekolo le nna ke re mokgekolo
empa fela ke re ka goreng ke swere lena mahlako a matala ka mo pitšeng tše kgolo ke re hle e tlhatlegeng ke lebogile go kena ba ga Moremi thobela re tla e hlatlega tate mogolo re ne le lena wa e tla be ya fetša iwe 064-858-2771 064-858-2771 MCRS o se moyeni a kwande thobela le kae re gona rale le bolela le Matshidiso Ramatsetse mo Libati re bolela le mang ka Libati Matshidiso Ramatsetse re a le amogela Matshidiso taba ya mokgekolo ka mo lapeng le go le boima jo bogolo ya jo e leng gore go a thabiša ka ba bona go Dr. Moremi le ba bang batho ba go thuša batho ba tsene ba kgopele go thuša lapeng ka gore mokgekolo yena ga botse go lebeletše e sa setlogo sa gage a gare ga ditiro tša gage tše ena di tsebangana le no motho ka mo sekeleng sefane sa gona ge e le motho nna ke le ngwana Ramatsetse ka Ramatsetse se ka gate fela o ne beng ba mogolo rata e botagadi ba tshwantse gore nkabe le mathomo le ge mokgalajo a tloga le bona ba tsemelele go boloka ngwana bo bona ka kgotso ka segaga bo bona ba seke ba laola ke mokgekolo o ba tsebang gore ba motšere o tlile ka lapeng la bo bona jwale kgaetšedi ya ka o balaotše di fetile maele ke ya mafe mo go bona maele gore boramogolo tsenelelang le ya geng motseng wa ngwana bo lena le thuše bana gore ba se ba tla ba ba na le madimabe ramogolo borakgadi bo manseng a le lapa le ge e le gore be le tseba gore be le emela thoko ge ba re go hlapišiwa mobu be le emela thoko ge le dirang a ba buše dipelo ba boa gae ba ke bana gore jwale go tloga mo ke re sepeleng re le batho ba go tshwana le bontate Moremi re yeng go bona re kwe gore e le madimabe mo lapeng ebile le monga ona o a tšhabetše ka gore o ka ratela e feng re le kwele kgaetšedi ya ka re le kwele ebile wa tseba le ya kgamakgametša ga gone molatofelo re sa le go 0648582771 le lena go ke pitšeng tše kgolo tsamaya le Professor Moremi fa ngaka ya borona ya setšo nna ke nna ka kapa MCRS se moyeni MCRS ka mo ke a feta ka mo 0648582771 0648582771 24 minutes to 12 o'clock se se berekela ukuyisonga siyakhona MCRS usemoyeni kwande tatapa yebo rona le kae gona ntibedisitse le prof thobela le ka rona le kae mogageshu na re rona motswana le a kgamakgame le a katakata okay ke taba e tloga e sa kgatle ene sa kgatle mogepolo go rwala beke ilo di sha bona ba huba o ilo di sha ba huba mo ba beile go rialo a sha dila ba tšhatša ka di petrol di parafini dilo mammantse kwa o ba tšetše ra go ilo ba disha ai wena ke go tša nnete ka kapa motho o mona go šuru a pere šuru bana beso ba leng ka moo ba bofa teng e ngata e kere ka nnete wa ba bitse borangwane boramogolo ba dule fase go tšhane ene ne ka tshepa le prof ga le teng tše ka moka tše ke metsi a mannyane o tlo di lokiša ka nnete ke a leboga ka kapa ke mailwa kere re a leboga maila ke nagana gore maila e be e le wa mafelelo warra nke o mpotše mo before lehu mebereko ye e beng e ba ka mogae kapa ye e bileng gona before mahu a le bolelang ka ona family ya bo papago
e be e tšea karolo ya mohutamang mo medirong ka moka ga yona ye e beng e ba ka mogae? Family ya botate go bolela nnete bona awa kore be ba sena bothata kore ga go ka ba le modiro ba swarišana go ba gabotse until mo e leng gore o tlo fihla le gore rangwane o mongwe wa ka ga lemoša mogala jware wa fosa go na le mo ke tsamaileng gona and then ba re mpotša gore motho o re dutšeng le yena o tlo re fetša kana motho ba dutšeng le yena ba ramang ba era yena mogekolo. Oh, okay. Jwale ke a bona mogala jwa le šupa le re mo arawa man e seng ka wa jwale rangwana re no rena re a thota re a subelela o tla šala o di bona ba fihla ba thota ba subelela ba ya pleke ye e rileng ba šia rena mola re nnoši le mogala jwale go tlogele mo ya ke ye thata le go ga go sana modiro o diriwang ka mola kore nna ke tsebe a ba ete kore re no ba nnoši ke gona o bona re fihlile mo pitšeng tše kgolo re tlo kgopela maele le thušo gore a re sa tseba jwale. Prof wa e kwa gore a e thome mo mahummo taba e tswa kgole bona ka kapa kore borangwane ba rile mogala bo ke gale re mmotša ebile motho o mo kereile gape ba thieleditše gomme ba le re bolela so ba kgotsa tše dintša tše di bolelwang mo ba thomo di ekwa ramogolo o rile go mmotša e le boa dirapeng gore gape mme o letšaria so a reng go wena ga go fetola o rile go a ra nkaraba a re le wene siena morwake wa motseba o gore o ka se tlo mmotša selone ke a bona o dira tše ena di nyakago ka gore a ke re bjale ke mogala jo o ka se mmotše selo ko mothata motholo gabotse mogekolo mmago o ne ditšhomi o ne ba gwera awa o phela nnoši gona ka mola jarateng kore ke no tseba no phela nnoši o a ka reng o etla ke wa e leng gore mohlho mongwe o kereka nae mo kerekeng eo a itsena go yena mohlho mongwe a tlo eta mara morago nyana no ba sahla sa phela le motho a phela nnoši mmago a ka se dule ka molaga ya loka thobela wa bona ge motho a robetše a o tlo motlaiša go swana le ga a phela ke nnete motho ga a robetše mangelo ya gabo a thoma go kwata kudu ebile ga etla a ba botša dillo tše di tsebang ke yena ga e tira gore a pakepeke a sepele o a swa lapa le la ga a sa le kgona ke nnete potšišo eno ba e tee fela gore nna o a dula go le yena ga bua le ke mang ka mola lapeng mo aleng gona ka gore nto mathomoši mogekolo banna ka se dula nnoši kgwedi ka moka ba mogekolo o pakile peke a tseba gore o leba kae kgaetšedi wena ke kgale o dula ka kua gae ka gore ke motho wa kereke motso o bereka ke ba kereke goba ga o berekwe Thobela ka nako e tate mogola sa phela go be go bereka batho ba kereke ka ge ne ile moruto mogolo ka kerekeng mola tate mogolo a robalang a o berekwe motso alright o bana morago ga dilo tše di riagetšeng le hloka thušo mara e se lena le nnoši lena le bana ba bang ba leng gona ke rata gore ka gare ga dipolelo tše di boletšweng malome ka kapa re se ke ra lebala taba gore mogala bo o kgopela di-DNA tša gage le mmage warra ntle le taba ya gore mokgalabe o ile a re so go wena ntle le taba ya mokgalabe go ne ntwe e go belaetšang gore mokgekolo e ka no be se mmago ka ditiro tša gage ke go goleng go aka ke sa gola ke mmona ga hlaola dilo ka mokgwa ba dira ka gona go fihlela ke ntše ke gola ka ona mokgwa ke rile ke na le 16 years ke tlo ba le morodi a ka wa mathomo
ya be ena a nrakang kwa gae a re tsamaya o bereka gore ngwana ga go tlo jang ya be go tsamayeng gwaka ke ile o bereka tšatleo kua dipolaseng kae jwang ko leka go bona bophelo kore ke bontlabile mo mara ba batlang ka mo morago a ba botsiwa tšeone kore o ba tshwariwa softenyana wa bokae wena nka no re nna wa rra wa bokae ka gageno 1 2 3 nna kwa bo 4 ba ba leng ka pele ga gago ba kae bona ba hlokofetse go hlokofetse abuti le mago sorry tobe go ndua le o mogolo ko wena o mogolo and then o shala ke ba ba kae ka morago ke shala ke ba babedi then ka gore motho kwa mo gare gwa ba go diregileng gore wa tseba malome ka kapa bekeng ya go feta ke bile le mme o mongwe mme wala re dutse a wara ka moka a tlilo consulta a sa nyako mpotša nnete o mpoditše nnete ka morago ga nakonyane telele nnete e boima gore re re ga se mmago ge nke be re re tate a se papago matšatšing a bolekgono ke bereka ka dilo tša go swana le tše wa bana motswadi ge e se mmago le ge e se papago go boima gore ba ka bolela o mongwe o lile ka meyogo ngwana o mmona gore ngwano aowa o yena gape o no bontšha gore wa papa ge ka ba lekgowa motswadi o la re aowa ke re ngwano ke moremi ka re mama nko bolele nnete a ra bao ke moremi ke moremi taba yena e tswa go tswa ka morago ga nako e telele ko go botsa taba ya maloba mo ka mantaga a ko go botsa taba ya gale lebaka la go swana le tsona tše ke gatlhana le ona batswadi ba swere diphiri ka magaeng mara wa bona ya mme e boimanyana a re ye di-DNA re bone mara a re ye warra go ya ka papa go ngwana gage wena mara o ngwana wa mme ola ke ra go ya ka papago o ngwana gage mara ga o ngwana wa mme ola why o se wa botsišiša papago gore o reng a bolela ka tsela yeo ke hlokile nako ke a bona gore ke mmušo gobane o ba tšheka mokgekolo a re a gona mo ke yang why o tlo botsa o bolele le bana dilo tša mohuto gore a re bona batho ba be ba boletše sephiri sa bona gore tla be re a go ara badimo a re ba botse selo batho ba o tlile le bana ba gago le na o nkreile le baka nna pile re ba godiša ke ntwe teng go ya ka maitemogelo kapa ka tsebo mmago ga e tla ka mogare ga lenyalo ka mo kgorong yeke o tlile ka bana ba kae ba babedi and then wa mathomo ya ba wa latelang ko wena wa mathomo ya ba mago tlhokaina ya gwa tlanna mara still it doesn't make sense nna wa tseba e ke ileng ka gatlhana le yona malome ka kapa ya ngwana o ile go gore motho ga se mmage ene o tsebile maloba ke kreile ka lebaka la gore batho ba beele bana ba motho ba šiana ka 8 months ke re thoma re riang ngwana wa lla re mara motho o ka ra semao ra re okay a re boele morago mphendi ID tša lena ge re sepela re checka di-ID di re batho ba šiana ka 8 months then ge ba šiana ka 8 months ra thoma ra bitša motswadi ke mo motswadi ya go thoma go ntšha nnete gore aowa wena papago o bile le wena le mosadi tsoko mosadi wa robala ka napa ka go tšea o sa le monnyane ka napa ka goka ke go fepile le mara sephiri se tswa ka morago ga 32 years re kreile ka di-ID
mara mokgekolo ka mokgo ba mo describang ka gona a na go le pelo e mpe kudu ka gona nke ba mmoditše ai man oh okay kgaetsedi ka šobo emisitše letsogo nna ke ile ka ya ka botiša ramogolo ya ka re ramogolo ka mola gae ka mola awa mokgekolo ela ga ntshware gabotse ya ebile ga ke na le thabo for yena ya tate mogolo a re ga mpotša yena a re ngwanaka kgang tate mogolo a gago a le gona ka kwa lapeng lele di šeletša le yena yena re a tseba gore mokgekolwe a se mmago o ile a tsamaya a tsamaiša ke yena mokgekolwe yeah it makes sense now wa tseba gore go ra gore go ya ka mokgo ke ikwišang ka gona prof mmago o a kere ke a re no re ke mmage yena mokgekolo re bolang ka yena moke e sa le mmage mmago o tlile ka bana ba babedi and then mokgalabe a tla ka bana ba babedi e leng kwa awa kore ka mokgwa ileng ka gona mokgekolo ke ena a tlileng le bana ba babedi o kry-ile mogala go mamaka re le gona le mmago o a napile ena a tloga mola a itla go a tswa mamaka mara ke nto ke e tlhalosang gore lena le tlile le papa lena o latla ke nto ke e tlhalosang akere and then ba e dira sephiri sa mmago ba wa nnete and then ba kore ba gola ba godiša ba tseba mmago bona e le ola tate mogolo wa go a ileng a go botsa tabe o sa phela thobela mara o godile thata jwale ga a godile jwale o tlo bolela nnete a kgole kudu alright ne selong sa se kgole kudu prof nke o e apeshe ngwaneso go fetša go e apesha o ba fe di-phone number fawe ke mo ka re kgoneng go bona rena re ka sega ena ba theeletše kgole le kgausi ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago balli ba rena ba letšatši ba gešo thušo le tlo e kereya ke tlo lefa date ya mopapa ke ba fa date ya ke nana re tlo ba ile di 18 re tla be re bina senotlelo ga bo mpho kwa ga mampho ya tla be re bina senotlelo ka di 18 tša yona kgwedi e tla be ile ge re goroša mpho then ke tlo kgopela ba ka gae batle ke tšhaba go ba fa date ya beke ka lebaka la gore ke nyakwa go nyaka borramogolo ke bolele le ba bangwe nke ba ye go botša badimo ba ga bo bona ba no re diabjala ba ka pijanyana ba go ya go phasa nke re ye go lokiša tabae ye taba ga e nyake go welwa ka bogodimo e nyaka go tloga e lokišiwa ke nako e botse ya gore re ye meropeng re o nyaka le mokgekolo badimo ba re botse gore mokgekolo a ka ba le kae mara ka go tseba re bakgekolo ba thietša radio ba ka no bona go sa tsena a ba imese radione ba ka no bona go sa a tsena lena ka lebaka la gore bua le tlile mo ene o lokwile le hloka tšhireletšo se segolo ko go nyaka go tseba re mokgekolo lo tšeo di ria ka bomo goba o a dirišwa na re tlo le thuša dinomoro tša kua ga moremi di gona ba gešo tšeo ka di founelang tša 072 133 6761 072 133 6761 ke the right reverend ge o ne le bothata bo bonyakang pitša tše kgolo tša mo motse mo founele or le tša 079 170 9862 079 170 9862 ke nomoro tšaka goba ge o nyaka go buka o etswa go le founela dinomoro šidi tšona tša 060 959 0303 060
060 959 0303 or o ka tsena mola letlakaleng la rena la Facebook o no re Dr Moremi, and then wa tsena mola letlakaleng la rena o tlo le kry-a ba gešo le ne le balatedi ba e lego gore ba lata 141 ke lona la nnete lewe, and then wa bona mebereko ye re berekang ka mehlala ka matšatši a ke go leboga malome ka kapa ke lebogele ba thieletši, ke lebogele bohle ba e leng gore ba lekile go tsena ba berekile mmereko mogolo ba le ba rena ba letšatši ka moka bašomi mmogo ba re šomang le bona bo malefo abuti Kenny bo abuti Lucky bo moruti ya rena malefo ba nna re a leboga mmogo le mogala ba rena wa phelang a re thegile e lego malome ka kapa le ntate Mbewe re a leboga. Ka nnete Professor Moremi a re a leboga bana bešo modimo o tla dia mosa modimo o tla dira mogau. Nomoro tše dingwe tša ka mo pitšeng tše kgolo tša ka mo Motse Community Radio ke 066 0703413066 07034130 go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane re kopana ka mokibelo lenanegong la tša meletlo from 6 to 9 o'clock ge e le ga jwa le gona ke tšwele twede inhliziyo